na omanfo bi do mahoode wo musika ene wo niema ebeboaye de sent yemfa seda emasa enwumakuo ene ankrankra no sede be ya wo musu be hu sede mo be ye maaye no ye ni soye ema no ebro so Kumasi Metropolitan Assembly KMFO yedamo ase Unicam Ghana Limited omo na akwafa ni chimom breastfeeding ediaba na upe bi ato a wo ye batan wo ye pemfo a munyina mo de e wo hobi enti from e wo 0556 757468 Live Long Nutrition and Diet Clinic for e wo Atonsu Bonsuom from where 0244 715 888 St. Ben Jewelry, home of authentic jewelry. Say ebano enkapo, komuadie, wedding ring, engagement ring. Watch a papa Ningina eye St. Ben Jewelry. Freno, or wafon kwanta, eye 0244 284122. Matadai Hospital, ewa Santase runabout. Gwai filling station actually wape. Na omoso enambe niye 0244 088918 Asp Pharmaceuticals ewo ejeso wamona de edu papa mojeduro papa aspirin syrup enafe hematos blood aba ejamaiso from number no 0549595935 Cherished Blossom International School ewo Kumasi Trede one White House ene di hwanimu almost number nie 0536731085 Transp Natural Mineral Water omoachi kwan ewo yaw Gemfi Street Tabre Achoma Nwabiaja North Asante Mantemu almost number nie 0554207384 yasi adamu nyina se Nyankopon twedi ampon onhyiramo de mo hwere wa yahu bia erade ma ho plan so adu sonson emfa emamo yedam wase papa nyame onhyiramo no onye obi akoma so ade emfa emano mayempa adwumanye na yenhye dwumade no ase ententem emfa emamo na we job opportunity BA Blessed Ventures ese wope sales executive we JHS SHS akonya no aba e de amamo was say working condition no monthly salary no 1,000 cedis plus a 3,000 cedis equal betimi anya salary no ejuna wadwuma e no modern boso ansa na da bia wa bonus daily bonus eka ho free accommodation free transportation emu ode mesra wawie JHS wawie SHS a kopebiye na onso enya kakra efa bon wenu se orezo asemra ma wonko no na wonso watimi atututu kakra 0533 108236 0240 681 anase 0535 623 fra number si mi ansam baako na omobejo so na bibia so etimi akonkan ede amount ebusiafo ye hwedwumadie no ase na ententem so eye akomamu nsam dwumadie na yatena se na ye benada September bosom ne de to so aduonu nan ene ne senti ye hyase ede amamo pa nti obi nkan kire obi na obi nso nkan kire obi na obi nkan kire obi se akomamu nsam abedwafo yatena se ewa akoma 87.9 FM so sanso ene ye sadamu live ewo nua TV so ne senti je wakonwa no na obi enchinchim nto na yentie ne yenhwe na bibia so entimi enkonkan ye hyase mama bedwafo akwaba na yemfa dwumadie no enhyase obapa na de no wachimu wa fodu amsesa no ha ete say Nyankopon adu eya no akasa din o nyasa ye nte wonka ete say Nyankopon adu me ho ye de Nyankopon ase ye fra wo say ye fra me ya baby okay sister Madam Blackie Madam Maha yeah nua ete say ewade adom me ho ye pa ye da Yesu ase mama hyase mfi ya ho na membra so ate okay ya wadaroma eyi onante se enante se de boko de ye boko sa edi kan free hin e bai me free ebra okay ne yenti bonwure ebra okay onante se me de be ma bi trans ye wo ye ye wo ye no na be man ma me so on plan ware no so ne ye jai
ti be man so wa free wo ye property anke chese chese ma wonya bannya oba japade o ma be man ma me so mfa japade ne ma nkura no ene se de abeda mbo ne bi enu one ne wo emmado do say menene wo baako adenti na wasese won fa japade ne ma akura wase boy ma na anye hwe anye japade bia esumi wo ho ene wo tu foundation na me wo ho bi ni ye ware amene so won fa japade ne ma nkura na ya bona ye course tu ayi dase be de beba be 2 years ni ya hwe de ne mu a onfa ma ene de abeda am eba se wose won fa ma mo no anamo be na mutu fa ho na be wi ha na mo me bla pani ya tu ho na mo ya kone na so saa kura no so akone na so saa o gina na o gina so be ma na kura na japade o kwa o ga nso o ma wo o so be ma ni bi ensuro won fa akura no kwa won fa japade ne ma no on ka ho hwe enti be 2 weeks na me bra saa ko be 2 weeks na me bra saa ko enti ye ko ye no na ma me no se makura na emra ma ye ni akiri ye ko ya ya ba ya akura ne se wona na so de obema na japade ni bi na obema ni mienu ana okura ne ba na me se mienu a okay na ye bema adansefo che so ye pipa to so ye hu se say no de bema akola no fede akura ne sa akoya ma me ne se japade no o pe eni japade bi na so akofa ni nwa be ka no ho de a oni japade bi a ye de o de ma ye tie pa emfa ne kokot ene ye de abeda asemo ni nua mo be no akofa be ka omo akofa no ma me tie ase so awo baako aka me ba no ho enti me ba no ko hwehwe ni nua no so mko hwehwe ne ye nyina ye ko ma me no ho ye ko ya o ti se akora na ba bie no ene ne bu ofukura nya asem ketua woso o ma akora abaya na o ka me ba no ho no o ma na japade ni bi eso ye ko ho no me ne mpanifo ko ma me no ho me bla ne mpanifo ko ma me no o mko ma me ne ka kire me bla mo se me kuro ne wo baba e wo ma na wo ba ko kan wo apiadu ni nde wo wu boy ne ye ne wedding wo wu sister ne wu ne ba no nsu wu wale na kan so ni ba bia ka sankura ne mie no ma me ne se do ka me ba no ho de wanyini ntumu da sakura ne ye ne ba wo ba na nyamfie sei me ba no 20 years na se ne nka wo de nka ho atete wo ya se be ma ba mienu nka de nti wa sa betena se o so wo de we na be ka ho no na ma kola no ti ne ko obi an so o hye no on ka sembo ne nkyere wo me ma ne bi se wo be ma ne bi na de ade be ma obi no e je se ye tu so nsa na ye ho pipes na obi ehu sa de we ya kola ne dia na se ye ne papa de nti e so nsa ba biem ne ye kotu oya won fa on nye je so on ka yi kura nche obi a obu befu esu be 2 years ni o man bi ene ye sa ko ho ya o se ya be ka ho nti ene ye pa ye fa ne nko court ene ye dia be dan mo nti boni bi ene papa ni we ho na di na ade ni nwa bi fe ni ko po me ma me ne kura mama ama bi nti no me ba ne na ka che me se ko po na ekodi ade o ma mo wa ma ye ni bi ma me ne se me na makum ne ba no ne ba ne bewu na ne ka ni ye ka pa so wa nku an ke bi an ke sa wale na ma wale so ke bi an ke me sa wa no wa wale ke be na wasa ko wale se sata na me twempena na me be ma to so on se odo de man se wo twempena na be ma nya ho ade a wo betimi asa ne wa ade akabo makwa na nka wo wat na hono ma yesi wachi mienu no ka be sa ko back se odo de this ye kan say se na wo do no na ha ni mienu nya ne ye do ye ho ti ba me na ye musi akwan ne kwa ye ne ye sa twempena sie so ho ne ye twempena sie na me a me hwa mfa so bia ni so na me te no nti boy ne ko obewu no ofre me se wo jare na so me na me fa ne ko baabi wo se ne ma me de ne be ko baabi ti o ka se me na me kunu ye ko so se we su da ekunu ekum ne ba ma me na nyamfie sei ma me no oko 100 years ele se dementia ka ho ebi anu na ya ne santi ukwa na wa ka sa na ne suban tie ayi one ne tenada ma me no dem ko woni fufuo nyina ba me tie ne bebe ono te mu wa so ho so na mkoko woni fufuo ma no wo fufuo avo pepeche we just wo ma na visa na me pebi kunu ni nti
na ni afa ade na oni wani hia wo se me wo ye na obehwe ayi oba me fie no me mba wo ni fie nsamanfo afa so bi fie nso ye atakwa me opa che se me frahiafo fie enu nti na o ma wo nware ne ba no na sa ye di na tawa nka kasaboni bi che ne de na nka kasaboni bi anche okay enti nka ne natena wone na wo ne ba na wu wanya baba ma access na na mu nka den biem na ti so no amu busa no wode wabusuafo akọ no hopen yakọ eno so wose twan ya kan se be ma ni wu ye na o mu di onzo ye wi 40 days Monday enti mabusuafo akọ me de se so mpeme ni ma hwe o ma me nabi mabusuafo akọ o mkwa no mbo kan asem na o se o mu ye no se na be ma na japade akora no mbe nde ma me sakwa ki to da pa japade ama no na sabra na aba na nya sei satam na me ba no be 30 years be ma ye kana asemi owu ye na se ni owu ye be 30 years ni je na mba na opi 3 nti sabra ni mu ana odo ba no call senka ne papa japade na me de be ma no me ba no call ma me ne se me nkom do ni mi ni hwe na kra ne do ni se de nana no se de akra ne to ma me no na ni adenti na wo di na no ne access to ne papa japade o pa che se be man de wa anya hwe nti na japade ne ye ma me no e dia ukuru anya hwe sana ma me ne ka na wo gidi so ukuru anya hwe abi de be gidi se mi kunu fan wato foundation mi sika kora wo mu no de to ayi no wo mu de to ase ukuru no ya adwuma be na e kan se o use trader o no trader ho no o sai tu anwaka o mo tu saaboa no o sa akwa koye security adwuma no mi ensa nyina wo ye no ba ko ana se o ye we jai no sa koye we no o jai o ye we ya no de na me mete ho no eye great wo mo wi su ayi no e kan se trader no so time I know use trailer na wo ne wo na me ne wo tu ni jai ye che no koye sa ti no sa saaboa no to ha na e no call for mo no na o sa ko pair sa ayi na trader na adwuma okay ti security ni de no ye adwuma etwa to ye odi wi won na bodi kan ye na nkane satana me na etwempra na busuafo wu ye okay die na beba ama ukuna ye japade na wafiri mu ono ne na di kan wo ba na ensew nom ana se ewukunu abusua beka cha ose omumma ne ba no me ni mo me dwon kwa me ntia se fi se ma me wodi me gina ho no se makasa tia ne da kora na ontimi nka se me ma no ntia ne da eso oba ya na me wo ye me problem ani me fie na obehu ne ye wo fie bɛn eba bia me wo ya ma me ne be hwe me no e wa abla ade fie na ede se na ye fihia kese ba na ase na pagya on sa ta kwa me dan de na ase na ayi okay so be hu yi wase wo fie nye me frahia fo fie enti o ma ne ba nwale wo enu ani me di kura be di to o ma meto me be di o na me ba mi kunu ho ebi se na mi kunu no bi su trader on se no mko ni je meli to bi o ba kura na no ma o de bebre ma me ne mfa ma o na me hwe ska mi kunu de bre me no me hwe an se ma me for ya no ha adwen kakra na ska kunu de aba isua ebesi ma aseso ansa na aba sa ta na me ni fu enti no wode me hwe de ekọ no na nkoyi na me ba mi kunu ho na so aba ukunu ho de na ye ntu obedi akora na ye frɛ no Frederick Boateng na me je ye fi se me ni mi kunu me pe mi kunu na me ko mi kunu so ho ti me ko ho da mu na wantwu why na this Frederick Boateng to akora no ma me na se ye fa akora no ntu ti mi kunu de akora no to o ma me no ma me de say ma me ye frɛ na Kwiata na ye de na Frederick Boateng ye chele say ni di ankasa ho kwa mo na ti fie osisi efie o mu de ama han ma asim de o ti ni fie nko efie no way e o ko te dwomo market wa rooms say asem ne ye kan e 6 bedrooms store ka ho a 6 if you twa shi aya to wall afa ho board o mo nto ba o masi bo shemu sa mo wo fie ne picture bacha ewa mo fama na ye mfanto so na ye hu fie na ye ka ho asem no na ye nko ye nim enti sesei wo asem nyina ne sei ma asem nyina ne sei me ba na obi a ne property ne badia ti ne ba no wo gi ne papa property wo gi ne papa japade enye abusuafo ne dia okay me ba ne papa dia enam sukra me papa sa se wa ma ye bi
asase a me papa wo wa amayebi na me say me find the pesika de koma ne ba no to wa amayebi ukru ne ti ase a wo ye sa japade no wi papa sika koma no koma no sika san na me papa e do so me wefi sata na papa ene meduma nsase me papa na si otumfo adonten me papa ya senini meduma nsase okoton ya me so papa ne doba pa ne me ma ya 33 ba do odo me pa eti mi na nem ni ba me papa sika hye nti se me ne be ma no to na ho kire bi ba no aka me se ko papa ho ti me ko na me papa me ye na me frefie na mbusa se me papa we no mu se okọ asham mo se ho nso na omayi ho eti bi ko mi ti so kwa asham na se me hu se me papa ekoto asase to oba ya na mi ko wi eska na me de bla ne me papa dabo boy nam no so a me nya no me ne me number ntia o na de boy ne ma sata na me so adwuma ukuna japade aside the fie no unim so wo japade bi ka ho o mi o ka che me say what plot to afidase na afidase how many acres oh ende mi ni wanka ba mi ko hu plot no na nyame dua kra ye de esiso ti sata me de emua na edijai o kire mo ne emua na ase na ma me ne ha ne ba no no ha ne ba ne emua na edijai nti plot no afidase de no e na fie na nka na wunim ene na mi ena ni koko ewe boy ne papa ena ni koko ne ma ne ba no ewo akwala na se ne koko de ye anuano mo de ya woni ni nuamo de ya woni ni nuano ni nuana wu de oni ka de oni ne de ya wawu okay so aha ya wo mu ya wo mienu pe ana ni nuana wu ni nuana wu ansa na mi kunukule be wu ti koko de nka ye ukunu de ya ana ne nasase ai wa fija nasase no so na ni nua ba ne de ba ana mi kunu so so de ba ko abusuafo akoma mu nsem dwumadie na wasugusu awutie wa akoma 87.9 FM so o hwen so ewo eye onua TV so ewo multi TV ne so na abusua enkomo no ne egusu a ye die no na ye koye nim no na o kiremu a ni kunu wu ye no ne ba no ne wo no akoda na nyamfihie aduo no 20 years ni kunu si dan 6 bedroom ewo kote he ya be ma ne ma me se o ma akora ne bi enu nti ene yeti a yedi ho nkomo yi mame nkọ oba na oka ho no ho blacky ho na ye nto aso emfiri wo no so na ye besa aba bebi nchen blacky yes dear ya semo esam no kora abo mebo abo mebo ewie yi eyi na free buy me pacho ewie de boko pacho mi free kote ene so wote be adan wo adan ne wo okay wona ante se awie pacho me nante se awie se eya me kure me sister ena ne me kure ne kunu etwen pana so omo woye ti omo woye mu no aya kasa bai e wa akra no ho ampana be ma ne diskaba okay awana be ma ne diskaba ho a na wo chai e kire ko ya twema me so ko ye nsempe bebe fe no first cry mabie me nwane so bo ne homoden ya so me na me maame so hwe no ko fim se akra ni nya be 4 months ya na ka pese e to akra ni din me sister ne ko bo na amane one bo ne ye hwehwe bo na ama ti o no ma ne te se bo ne e be ware ti te se bo ne be ware ne ye me sister be ka cha me se ne be ko akotia wale ni so ameto akra ni din ya be akotia wale ni na me sister so you ti o no ma na obi ka cha ne bo ne se atane ni sister ne so mba bitia wale ni ti wonko no nko hwa akra no nko to akra ni din ana boy ne ko bo na busuafo amane so ko bo ne mama ne ye ho no mo be Sunday ene hu se santen asofo mienu boy ne so no o ne sofo bi ya asore pa yebo ibo ama churches woni bi o ne sofo ene papa fo mienu ene nipa be maame no na nipa be miensa count ya se o mo ye be se 5 ene o mo bae ne de ma makunya tanase boy ne de wa amabi o maame ne bae ti ya ma makunya o mo ba amane ona mo ka che se o mo sere ne se na o mate se yesi ye ba betia ayefuro ni mu ena me maame ka che ne me maame ka che o mo se wone me ba na wo se wo beto akwa ni din so ameto akwa ni din di a na mo ba betia ayefuro ni no mo ka se eni ti na o mo aba nti o mo sere ye nya abotere na se ayefuro ne duro no mo enya sa ne ka be ye ne ka nti omu wi a wa ya yefo no wi a
oba be to akra ni din ampa me ma me ye panyini oje omo no fe e kan bibia e ma ye bai ti e ba sa no omo ka asem nyina wie me kra de me bufuni me se me mpene ne empre china onte se obeto akwa ndi ansa na akwa ya yefro no en nti kwa me sanso kwa gugu omo so e ma omo na me so etwetwe ene ja me ma me pa ma chon ni wo ya ta e ba chan ene ye twa so ti ye twa so ma me ne se ma me so wo ye baifu a wutu anajo a me metu awia ti wo ba ye ne ntimi me na me so wutu anajo a wutu awia me so metu anajo amagane ti amagasha ne be hu amaga hoho ene omo pen so ene omo pa e cho se yenko eja eho no jimi ye me na ma me ye jimi no na ka ye se ye twen na ka omo beto akwa ni de ya ntwen ti ade ye twen ne te se wo wale wi madam se ne na be ma na ma me omo beto abafa ni din a yenim ti eye mi sister ahomete sa akofi o de bia akofi akodi boy na tem na o kan sem bebrebe na me ka che minyan so wontwa so nya me ehwe nipa so na me sister ne ho ntre no meba unu na aka no asem on na ye wata o ye mitawia o de mechi odimochi okay ti o na ma na mi sister bu for sister yen ko ja me na me ko bobo ani jia fi se nkwasa sam na boy ani di na me so yo aka amate na me so fa atade hye ni nya ko weri ko no wo gina ha be mapa wa dress no din sa hye botu na me say na ma me belt ko din na tino ko bodua na so sole yes fa atade hye yes madam and ti ko no gina market wo da brand ba wa dress preche no gina say brand wanya kwa ye chimi ye nim nya senti na so obusu afo ba say mo ba ka asam tu ye tinu say ye ma kwa ya ifo ye ma wo ya ifo no wi o ma to akwa ni din da bi ensi tawia to aso no so ana say na menyu na ye no pa opem ye tu jino na abo woman no hye ne ma ne bodua no na nampa chan ne ye dai ni ene ye ba efie ho na ma ene boy ne sa afre mi sister ka chen so sere ne dua ne wona ne no ba be shakro ba be ye bibia na mi sister se da be ni tantoa ene ye be kwa akodi ya asem ti ye ho na ye di asem no kwa antoa ti ye di asem no kwa antoa ye kodi asem no ne bubo boy no na antoa ka chen se onkwa wa me ye na sede no meto akwa ni din ansa na obedane ni dua na osenana waka mate won ko mo je empata e de ma mi sister na anyi o chema enko ayifo ni nyina abejafo ni nyina ne ye bae mama say sister say na mi kru no esa aba say ye enko a ni ye frɛ boy na say na ma me say mo ye na ni dua bia eti ye nyina omo mienu nyina omu sister ye tete ma me ne se ne ba ne wu sister nyina enwu mo nkoda ne dua bia omo nkoda ne dua bia na ja mi sister so na baby na bi kunu so na ne baby ti ho na ma ka hwe e wu se mi sister ye ale bobo no ye de ne chin ye ko baby a ese duabo sa bra no mo kai se dua na okoja ne ma ne ko boy na pa chan da na mo ye pache ye say to na wo say ye ko nanka yakwa ye bibia friwa tama ye say ye ko no ene say eje nsamu menwa efrim okay ti wo ye bibia wie na e kire ne sa ko ho na ye kodane owu wie na mkoda ne de ye mpachan na sa bra no owu mko bo be ma na ma ne se edua ne de be ma ne te se menwa la wo ma be ma ne be gina market wo se mia na makum menua no mo se mo odin me medi che me ne mama me medi che mo wonwa ye na wawu na be ma ne ehuru yen eti me ma me se ka chan se wo so enche se me ba na timi ewudi a wo so enche wo so boa ho na so bewu madam afe pepepe wanya pepe menwa ne ya wanya pepepe ena yete se boy ni so awu den ti na wonu ye ne wuye so na ko bo be ma ne dua ada na be ma na enwu no ne wuye be ma ne fa sika fa chile edi sika bre me sister no ada obo ni dua se so mo ba bia sika yes one pem e ka be fi sa asemuni edi se na be ma no so koi da che wanya pepepe na be ma no so wuye be ma ni wuye no me so da ye na ase me nanam ne me papa mu nyina atwe ye fie ho ahia na ase mu di asem na jo obi ni etim me sister ko ni tim na me sister tim etim papa ye say ata me sister ye say sister chechira se ni mu kira me papa ntimi ye say you dance ye wada ye e kira me say sister chechira se ni kira me papa ntimi ye say me nana be ma ye say hey ata tena se won chechira se ni mu ti ya na jo me sister ko ni say wo pa chira se mu ka ba hu say bibi ana wa chi ono na de say me sister kru no e no so o de say o de jobi okay
ela mi sister kunu ka say wo do pa akyerase mu kwa bu na mbe ti mi sister kunu ye say wo fa akunya nso fa akunya ela me to ya nti wo na mani ti jade cha na me ka kire me ma me na ma me say asem no mu siesie won samam omo nsamampa mu omo di omo de manso na ko asamado nti omo ka no wo nti senka me kire asem no mu di aka omo be frɛ me ama man kire asem no mu na ono ne tamakunyam se me tamakunyam ana say cut it off nti wo wasem ne say me masem ne say be ma ne so ye japade wo ye japade no be ma ne so enam fofo mienu enimu ejapade enimu ema na nam fofo no kura eya witness say akora ne ye mi sister ne ekunu ne ba omo ye witness say akora ne ye boy ne ba mebo wo sister eba ne de be ma no ka kire mo say onje enya ne ba enti ye wura mu no ema be ma no say akora ne ye ne ba eche obejitum okay mama sesa ne mama ne ba ne mama mo ba se o meto akola ne din ansa na okoya wedding no nti wedding ni mu no e na o mbepa ye cho se o meye koya ayefo ni wie ye yiwa wo de baba wo wa ma biem na mi sister de ebufo no kobo ne dua no akra no we ba cha akra no o sesi ya wanya mfie sei ba cha no so 15 years na just no so some say be man we 11 years ni yes ne papa we no 4 years yes mo wawie oko school wawie afi JHS nti wona ne nete ba cha ewo kote ha baby amotene ne papa fie no amoka no ebe pa market na chi wa eya asemo anti mani abre pa woni na abre ne sei mani abre ne se ajapade no ne papa ajapade nti ma me ne fa akwala ajapade mfa ma no na se obi wu na obi di ade a nipa na odi ade no so I learned se o mu chefa me pa cha ana mo mpene mo no so nya bi onu kwa no ni be ma ne nka mi kunu no one ne nka me na msiesie o mu ntamu asem na ka je wodi ade no ko no yi obi a nka me kwa kani kwa so odi me di agro ifisa na me so na wunya a chance ba mi kunu no ani ni koye ba ko na ye ni si na ma japade ni ti mo se mo ma me mmabi ampa mi kunu da ho na nim kura ma hu bi na sa oba de okohu ni papa ni on de om koye amamle ma na ede na sa we de ya nya amamle ante na say ye de na case da ho nti o mama boy amane kura ko telefone nyele ko ne ya ba se o mu nyele ko boy na yi me bo mama ne so me koy me ma me ba de koy me kra ba busuafo okumase ya e ma o mu koy oh e de ko ya se kan ba pa munye oh na sa munye mo no ho munye ntia mate ata peja mu ketu eba me na yenko yanim abusuafo ya ne nask herbal clinic for ebedi nkomo na ya hwe apomuden ho nsem da bia me ka me so apomuden de ehia me papa esan sese yetna se na uni apomuden mapa wapomuden ho nsem no enyina ye na wa ya no fo na wodampamu na chese wu de wonyo ho a enkomo no kra nya wode se de ata betna ma ye se ni sister afri mu na ata twanto ba sinebo ebe ni sister beja pade ne de won se wanya bia mfia ensem na bi hyehye wo ye kwaba na ya betie mu nyina e de afri ata ene bebi enchen ne se anti nask herbal clinic doctor atenase ye kwa ne nchen ne ya mana kwaba na ya hwe apomuden ho nsem awie doctor ma han mame mejoso me pa cha pom te say yankopon adom ukraye ye da yesu ase awie me ne mahwefo ene matiefo ya ye krado yetie yo mame na wase na menchia ahwefo gina na obibia nso anya akwanya yetie no menchia wo abusuanfo we ye nask scientific herbal and research clinic limited and out here nkan ohene di ni be tententi anu ye nas herbal na waju ahome abusuanfo da bia meka se ye dwumadie bu no ye dasoronko na obi biara wa follow ye na watu anamo no age atumu prekope ti da bia minya akwanya na meka sa ya na meka se ensembuse wa bonten ona sebi yare bia beni peduanim na omo pa yaresa atwe sika atiefo mo nti asem ne ye ahwefo ene obi a wotie bibia wonti ensem America ne ye da bia meka se adentina abusuafo da biara da ye twe sika se ye ko pa yaresa ye twe sika do ena mo ye nkwanti ya pomudenti sika na hye ba yaresa ama adenti ena ane basa na mesa ka se adentina se yare bi woni paduani e bia na wotu na mosa ayaresa ma se de medika kan onso e bia na afena yare na beni paduani ena wo pese wotu ho na mo obo okra wo pese ifa kra na menko
make us obi kura fe na dampo bi say jare we e ba wo so na emfa na de koye tie ni adentina nask ena wo se wo ba wonso wonyare make us say wutinya we ya wo ya funu nya we ya ye ka obi a ne nkase mu ana se wote nkase jare bia ne abane ni padua mu a wo nka ho wonso adentina wo so otu apomuden ho anamo abusuafo jare pa ya wo wiase na ehu na ekum nipa kase pa boni frɛ no silent killer nti Ghana da bia yeka yese na wonyare ena ofrim ehwemu a kyerɛ sɛ ente saa na mmom yare betimi asiew ebetimi asiew utinya wo ya wakoma emmo woni so mbriw ubetimi adidi kama nti Ghana ya na yeta ka sɛ na wonyare o ena ofrim adenti na ba ne saa abusuafo afena meduru asɛm no so adenti na yetue sika jare papa bi kan se bi me rehoe ono anka se obo ne na wusu se doctor me pension paper me ka kire we month dia me gia enuru 800 Ghana cedis nanso wasa ko bobosia be se 5000 dia ko ne ho yare enam so percent ho ton abrawo sam ne se onu munduro ni nyina na yare ni mpu eye kese sika na hye ayare sanso ama abusuafo de efre nyina ni se yare bi be ni padua nim ana woten ka se yare bi ekoso oni padua mu na wotu anamo akọ hospital na ya anya hwehwemu yi ehu adekranti a yare na be ni padua ebre be na hyase ebre be na aduru na yema woduru a abusuafo yare na enko ene wakira nso enko ade achi bi mu a enko efi se ehwehwemu na be kira adekranti a ya na wonsa yetititi adekranti a wakoma no edu bi ebo pupupu eho ana ejai adekranti a ya na woni suta brew adentina ya wo sore na dun tentem dun so sa oba adentina wawari mfe bebere awo ne ma adentina woni be ma ne hia na nsuo na sa abonte asa ba abontene obusianfo de ewo mu ni se wo ko hospital bia na doctor say opeso wo hwe wuyi ma ahoto wa anya hwe kura no obeka se koye scan e wo de bonifen abdominal scan ene kwahwehwe wo liver no kidneys o pancreas ene wo yamu no yemanyina yesa wo de fe ne prostate scan ena be ma ye twahwe wo adekranti a wo prostate no ya na odwonso abema mu hyehyew o mema asem wo fom eno nso wo se ye twa ne ye hwe se cancer bi bem infection bi bem ana se cancer bi ye de bem sanso no ba ye twahwe a wo de abonifen ne gynecological or pelvic scan ni asaya abdominal scan we liver no kidneys na da bia me ka se test ba ko pe ho hia yie e de bonifen ECG ena ma ye hu se wakoma na ye adwuma yi ana enye adwuma yi eno na se wontiri mo asisi ntimo gya ni ntimi ni afusa ni yie de da ko bi wonwe ya obenya heart attack a machine be kire na de ka ho bia mu ye mogya mu hwehwemu senye sika sema nipa bia ko so na wotena doctor animu a anya hwe kro se ye test bonifen hepatitis B syphilis o se ye malaria typhoid ye show blood group ni ye check wo sugar level je odun so hwe ni padua mu nyina na mo mshade we nsuma me san hwe mu ya maka nyina se doctor bi si koye ansa ne hu ya ne ama undura abusuanfo se unkuta 1000 Ghana cedis a wontimi nya ti asem na meka ne yipa etu wo kwatena doctor na dimu no wo kan wansem nyina awie no wo hwa 1000 cedis kwa bi nso butu ntu bo nsa wo machine bi wo esi fansa to so ebi wo si som uwie ya yare bi e wo wi asibye di bi bebo ba yankotwa scan yankotwa wakoma lalo pa no yankoye because doctor ni nim say we need 1000 Ghana cedis e wusan fo no kure ni nie enam say ye nim say ye maame nom me papa no me nua ba na me nua ba ma bi ye hia wa yare senti ye say ye yi wachina ahwefo nti asema me kan yi e de asi ho say wachina obia ba scan ahodo ne ECG ne lab ahodo ye ni sikanti ye ko so ta ye nyemaye no oba ye de be che wo free tie o chine wukoi ai ada doctor di birthday de o mu ni say ya na yare hosem on se de bia be kasa ade e ya pa ne say wo be kare sika so okopa yaresa sika na sade enso yaresa anya dey ama me ye de abo bi bia na se de be ye ntua sika enwu biem enti wonya ba ye be bibia de ama wo free abusuanfo o ba eye wo card na wo betua 50 Ghana cedis wonya tua wo card ni wie ne bibia ama wo free a na wo to aduru
enam sie nim sie be nhwemu ahu yare ne am odurama ho ato nti no ma me ansem o decorate twato ne say wanu mu na wie ne yesi sabra review na yenhwe say nhwemu ne ye na anu no bibia akọ wo ba review no so ya news ka ye pese ye Father Christmas abandon fu nyina asema meken ebi si Ghana hado madam fu bi free US was say abrochire kura no hospital bi na ultra scan free eye ECG free eye lab free eye ho kabro 1000 Ghana cedis ba ye saade aboa wona etua na mon etue sika agu no mo ho antom no mo anya akonya nkoye hwehwemu no nyame adom wadom ye branches ma akoma yensa na wo Ghana ha wo ba Accra ye wo Taifa Ofa Taifa ka so be si wo Davi bookshop Fairview guest house ye ne na edi hwe animu Sensuma me say Accra wana your painters behind Rainbow IT and electronics ehwa ene ewo kuma senso ye wo ahenema kokoben we see ahema kokoben station also kwadans obi abekireo ma me number we na me de betudwa na ya frɛ agi code abusuafo menya trimodin ugi code na betumi de amanipa makoma akọ 10 na ono nso de aba na ya yesa na mani bi de ama no number abefra agi code ne ye 0244 0244 12 12 02 69 0244 12 02 69 Bede me kasa nyina ebe kwa wie no last week me sorry ya na MPV frame was doctor me pese wo mpesua so obeye screen ni nyina bi ma me said ye walking wow ena ye de na hihye ye kwa de ama nto nso baby a wo bi a ye beto ba wo pese wo boa community no sorry nso betimi afre schools baby a because Ghana fo hia sa de we enesika semo enye nti no ye ko so tira ye boy nsa no keke lab ahodo ni nim se de boy din scan ne boy din ECG ne boy din ba wo ya konya kese aye de ma Ghana fo nyina ma me betra se me boy yare din enti obi kura adwe be ne se na doctor yare be pa no wosa obi so fo yare ayesa nyina ye bra waten ka se bibi nkoye woni padua mu ye be nhwemu ohu ade kura hawo enti wo kura ade ebia na wotre ye woni so wasiche yare dada woni so pressure dada woni so wonya stroke na dada dem dada obi so ha ne nka se mu obi nsantiti obi ntimi didi obi nso de ya awo obi de wonim se de esi hawo me mpese metena fidie so ne mato yare din nemu de megidi ni se ehwehwemu ni nti yebehu ade hawo ebra yare ne sha ase ene breadru na o ba na utua o card 50 Ghana cedis ni wie ti de ohia ni 50 Ghana wo de beje o card scan anka akotua 350 ne fa show bottom ye mpese scan no ECG hospital bia no akwa okuta less than 250 obetwa amount ene so fa sika show bottom laba hodo 10 akwa ba bia unkuta 500 na ye nyema no ene so fa sika show bottom utua o card skawia na yehu yare a na wapeka card ya to aduro na yenam sie nim so ho beto nti no nti mame mu me bed na me mfa ma asem nkwa wi me se oba se okwa afuom na otu manche na wanua oncha wawari ase enam sie nim so ho beto nti no yesise wo ba na ehwe wo bibia ma wo free na wo to aduro ma wo to wia sabra na yen check ni yen confirm ma wo so ho ayede ato ndi ya me ado achina Taifa Painters ena ahenema kokobe na dwumedi ebe koso timiri me number na say branches mi ensa ni nyina ekoso ebe ni nyina oh okay Taifa Painters ena afenso ahenema kokobe be ebe ubia na waba nemu me number ni tudwa na wafre na wajo special code ebra me do me ka se nyina ekwawie no number ni 0244 12 02 69 0244 12 02 69 ni ame number person mi din kitan odi abetimi afre me 0243 30 72 76 0243 30 72 76 Osun for doctor na nene me do bibiaransi yes ya da wase papa Dr. Penny Oda Nask Herbal Scientific Hospital ano ene ene echeche nkomoi wapomoden ho nsam de eho aye wo last stop ko na wo hwapomoden ho nsam emfa emawo ebusuafo adwuma eho nsam a ye kan ya nsa na ye hye dwumadie no ase no manya ne ntie se yensa fa numbers no entu dwa biem esanse yeze course we ba
no na bi se omo ensanka ye enti mesra fa pen na fa obi die na twere down fa pencil 0533 0533 108236 ana 0240 681338 ana say 0535 623106 free accommodation, free transportation, monthly salary no say 1,000 cedis plus daily bonus. Ne say antikope biye na bibia nkonkan emfama 3p garlic mixture we dwamai so eye piwa kefo na akofa du pay ya ba dwamai so eye garlic mu enuane no papa wo ho no na ya twen e de aye aduro ye mfrɛ mu ne say tunum bia ya de bia sebetu e de amount ebeboa na say boost immune system no o blood pressure no e kosoro no ebeboa na abre no ase menstrual pains high sugar level afi wa ya kase amro so pese osotia we aduro e 3p stroke enjojo ya de na aka wato asthma te wa ya de ma ne fa wo toa na nanom wonse no kase we de abusua ya de we ya de kumi na kumi maami ti no wa ne be kumi da bi wunya nom 3p num bi na enyi sa ha ni na emfri wo wo Johnson tentem so wadro enie enupai anya na e wo heba chemical ene pharmacy shops ahodo enyina mu upe bi akodane heba Kolinac heba Missy heba Pidank heba omunyina e wo mbrom Piwak natural health services impanyfo number nie 0248 928824 and 0201 000021 Tete natural spices we dwamai so no be ya aduane na be ya de na omafo de aduane na tafre omonsa age so de tete natural spices na aye spices ne de okwadwamu a edroso ebusu sei chapo nanso de yaje atumu na omafo nyina atia to so ache sei obi a je ne ba ko mienu miensa na ekọ nanim no tete natural spices jibi na fa ya aduane me kanfo de ama chop bar operators afa restaurant fo mu nyina mo jibi afie mu nso ma me fo mu kwadwamu a ya mo jibi mbrafie mo amoto ade nso mu ntobi na mo nton emfa so bebre ewo so tete natural spices enye na ewo adwaso baabia ye de eniema papa na aye we natural spices no jene garlic akekadro rosemary ne de akeka nketenkete ni na bi ka ho ene ye de aye sa tete natural spices ye wo flavors ni bebre ye wo stew seasoning jollof seasoning garlic and ginger seasoning chicken seasoning beef seasoning ene ye want curry powder so ewo adwaman so friend penny for na etu no dodo mu 0245 580957 Power Specialist Herbal Hospital si yankancho na wi ise beji apomuden mapa na nipa benya wa na free ade ama me ne wan se ni nyina ya de kuro ya ntime kan for Power Specialist Herbal Hospital Dr. Akosia dia ya oba ya santuara no wa pabene ewo ayaresa emu papa de se antifo ni kiremu ewo na kache owo Kumase feyi ase Lake Bosomcho kwantempo no so woni Jadwo filling station ene hwe animu aya janhye ho na yesie eba na yade hepatitis A B C D E fatty liver sciatica dompeni ho aka obehwe also obeyi afiri ho e de ama kwampa behwe minim Dr. Sebra enkran for mo nkwa benya poku ase ACP main road ho na atakrade fo nso mo nkwa Anaji estate woni Anaji Ame primary school no e na ehwe animu enupai enya na anase Dr. Dinupa bia bedwamas na enya na ewo baabia edua ya heba malamix eboa na malaria fever ni general body pains no eyi e de free ho hebatin heba mixture ne powder ebeboa na boost immune system no e de ama jirika ji heba mixture ye mema dromapa wo be ma no bie na edi o mensem cough care heba mixture eno de mi fiefu adi ho adanse mi fiefu adi ho adanse papa nyasam ketwa mi ankasa me ma me wadi ho adanse enti mesremo cough care ne de mo mpabi na mo no mo amobọ wa kuhu wa bọ wa ma wo mfi nyina ye wo ya wa bọ wa ma chese bọ wa na afede na wo jonso ho wa dro papa eye cough care mixture wo Dr. Akosia dua ya Power Specialist Herbal Hospital mo akache na edua ya herbal tonic wanu mu ato na wontimi ne dia mesro no bi na wanum entimi entoso ne didi ete eduane ede enupai bi wo Misty Herbal Mbrom Apidank Herbal Mbrom Freddy Mens ewo kewo Dani Herbal Shop ewo Mbrom Kolinac ewo Ashtown Fred Dr. Akosia dua ya ewo 0244 544 422 ana 0200 383831 WhatsApp no ewo 0555 797878
Lizzie Auntie Lizzie tomato mix ewa adwaman so mesro de bi ye aduane na tomato paste na doso ewa adwaman so mesro de omanfo toton na adwaman so a okwakotia no na eye ni tum se bidie no Lizzie de entesa eni ye kokko kama na wo de ye aduane so a anusuo de Lizzie bibia ginagina mu kama pa enti mesro ukwadwom a empe enkaya na chira kwan wo de owura fiase Auntie Lizzie kan no mo nkai wo aha wo se de enipa din da so no Lizzie eno ne papa no ene papa no ntimesra wo ye choba operator wo ye restaurant wi ewura na se wo fie oyere wo ba ye aduane na ye de na Mr. Abo abaso a de wo hia Lizzie tomato mix so de ba ye waduane na wonso wahu se bibia hihye we ento supa akoma dade ni bia papa no ene ye de aye enye kala sembia na esam sembia ni dabi yemfa asokwa na ne wa chenchena bebire wo hono ma esam ne kala nko a Lizzie de entesa frempanyfo ne tunu dudum ewo 0240949091 yes akonkomo ne so na ye ne ye chese yen guest no edi nkomo na ya to aso edi afi ho ya baby ya sa baby akwaba okay ka bibi kire wase bonidin na de opese o ka kire ni bia no ka ana wase bi ka bi ma asa na yakwa no so enti hwe ha camera na ebo wonim aha na ka bibi kire no mani husu wani abre woti dam na yese na ka aseo na me pa cha fa me ba na japade ma na me mekua meti ya kura mpa mi fiu enti so wani abre na aba ye de a akonya ni nie ebre no nie ka bibi efa kire wase bonidin nipa waka hu bia bonidin na ka de woka efa kire no yeti o ma sekreata me ba Fred o gine ba paja pade o ne o mako po ne o mama na aka abe so je japade de ma wo mo no akora no so ba ba gine ba ne ba paja pade enti watia ya be bi na e kasa mi si me ba no ba gine ba paja pade wawie ba try okay mata Yes, mama. wo de ye kan sanka wo de wo na di wo sister na de Me pa chan. wo no wa sha akra na ma di 16 years no Me pa chan. enti wo so wo ho kwan se wo so oje oba de ema no enye sa Me pa chan. sansa wo na di ade Me pa chan. ene wo so hwe ba bia ya baby hwe ye na Me pa chi. na wo so ka de wo ka e kire wa se no a o se won fa japade ne mankra no na de o ka hu bia so wonim ni bia no wo betimi abonidin na waka de wo ka a kire nti yenko Me pa chi. Eye maami akuata. Eye tewia. Ya wale oba Jobi no. Eye me mata. Me na me hwa abofra no. Jobi oye japade te me ba no oje ne papa japade. Network ne ya me ba ne gina japade nti de ne chefa wo mu fama no. Maami akuata. Eye mia mata na me kasa no. Enti me ba no oje ne japade. Me pa chowa da wadawroma. ata wawie E ba chan. wawie E ba chan. ya baby wawie mojidi so mo ate Omate pa. Omate enga ta wo ye kan se Kote. kote na kwankwan Yes. kwa mu nyina obi ani mi suban maame no eto obi a muntie na munye kwa no ata asem ne ye kan ata kwa obi abe wa de ba ajapade enti no apam oba no na asem ne ye kan Me de ma me woni mani kura nhia. Ote me je kwa le. na so wo de wo tu dia bo fuchire se wonye wo bi atimi si aboso mo ko bodua de Me ya pa ma me ya papa. kwase bo na e Kwase ebo na ya. Me sister no so on kasa oyidi on kasa on pene ho asem. Me sister on fa be ma da ne be ma fa na ne Jobi no. Eno di ko chia nkwanhia no. Ama be ma bu ne kwase ya ene wode akwahwa asem. ode ho ni bile ko bodua Sa ebetie mi aka ni nyina ma. why na tie wa Menua no. Okofa boy na me ka tanse boy no ni so ba wonja no. na woni boy no Na minim no se na oye bank okotie ho no. no ye bank Na o There bank. no on the bank fo bi na ye adwuma na o security wo. ene ko na odi hia no Dressing jai madam. se de no na chie no se de no ya tie a wo so we ya wa fa Ho hui se papa ye oti we. jale fa bless kasa. onwale kwa bota Jai. jai se no na chie wo so no eno so na chie wo so no E ma de wari bi papa. pa Ka chiro. na sanka sister itu no sa fa chi no sa si a kire mienu miensa de Aha.
Weja ka bibia so de wo ba na me gya no me hu ba sister we omo oni so ban antobro yes odia yes e di free odia ma botom odidi na sister na oya adwuma me sister na oya adwuma na wo botile ti no na ehwe bra no sister no na je wo fam kakranti na je wo fo so wa to do pa na sanya to na bi eche to na che no na sanya dress nso na eche wo sister okay ataya besa ba so na edu eche ya ye mate busi afo ye ko na ya se eche ya husima ya ba se si ana ya hwe ya pomuden won nsem de to so mi me de maka mesi apomuden ne de ye behwe sa isa se wuni ahoden a abe ana wo sori na enema nkoyie sa na wunya adaje na kan bese wo mu de ekọ won se ya de ka woto wa bibia na aboafu o bibia asema nya asem kra na aboafu enso so wa pomuden mapade a yen kasa ho kra na osigu so eba ne sa ema wunya abotre enya adaje ne yetna sese ne ye ka pomuden ho nsem no a anase ye di dwumadie no a ya akoma mu nsem no a se de ata ne ya bebiti o mo kan a efa baabi ada ne sere na efa baabi so ye dom wo ya awerho sem no a on se no wani agi ebi kura ati fie kura wakoma wunya kura yo be fa TV ni ma be bo ma me na ye ka na asem no wo ho enti da bia me sem wapomuden ho nsem ehia wo se de ye de ehia ya da bia sori a ya no mu nu pe be fie ni bi no ma so de ehia wo na da ne de nyina tena se dwoada ko si fie da woni ya hwea bom na bibia so atimi akonkan ne senti digital hair band panyimfo atena se omo na de adupa ba adwaman so grow fine yo den wona ma bonte so abon se ka ni twam koba saa okoba saa grow fine yo den doctor atena se ye ko doctor nche ne na di nkomo every studio ha doctor ma hen yeah me nua ba na pom te say me adomodi a che ye da yesu aseme ne atiefo ne ahwefo ya ye kra me chia woni atiefo ya je so chia lawyer 1 aka ho da bia me hunu an mani agi enti na di beka emma ho asem beka menstrual disorders yare wo ho si wawu wonwu ye ho asem ne beka ya de ehia e ha ma nyina pa na menstrual disorders no yare wo ho dadaada nyame adum go fan ba na aboa ebisisi ni padua no ama ni padua la e fan enti se wotie mi a for phone na gi number no ye wi a komo bia wo ho a na wa frɛ ne ato aso 0244 59 65 32 0244 59 65 32 you can menstrual disorders nature say it's not in order and no they are near the lawyer for no ba no mu chichiri mu yi so it ade bia enye order bia ne betumi opportunity order enye saa ni Nyankopon hye no but asase we so ene aba be fa saa yare no na wan hwe ya e de ohaw beba ma awo betumi abo itu yo ba bia de ka kire wo se hwe o mesisi ye enye saa awo betumi abo okay efise Nyankopon wan fa eba ankame oba bia o so oba bia wo but one hwe ye bibi nti enya ade a wo benya okay basa ni kwa se obo Nyankopon so bo efise wagya okwan ye obi bia wo siesi onipadua no na obae nti eye wo na wo se otu anamo hwe onipadua no se de be ye de hawo no be free ho se de onya asem a wo de kola ya ho no saa na onya nipa no so problem a wo hwe doctor na enu obi wo ho a eboa siesi onipadua no go fa mojedro no aba ebesisi nipadua no na eboa ma amanekra Dr. Gofan no ene friend Dr. Mensis wow if say obi a ne Mensis maye no onu badro no na aba na ene say Nyankopon bo oba bia no wodo nkosua agya okwan na aba asase we so nkosua odigya okwan ba asase we so ye 1 million na 1 million wonya 13 years no na aka 700,000 dia kana we na aka 300,000 da bia ehye eno nti na odu mpanyi fie so esi wadu menopause that is watwa nkusua nasa esa asa wunya bi wasase we so enti na de wo mu no so obo ho ban ye esa asa obako konfo na konfo no kra onwe ya konfo bi o ha wo mu di ba so atese ye wa so fuma me bebre o ha obo pa ye maye bata wo abo mu so atese enam se wo mu ansua nti o mu anhu no Nyankopon on fa mfiri tromra o de gya okwan na ba asase we so enti esa asa 300,000 no unya say 13 years no said 300,000 emu 300 pe ana 400 na o beto asase we so if se bi hu oba bia wa 50 oba wo Ghana akura 15 ti da bia eguso a eheko
one hwe ye ama nkosua anyere ye na anto ye a the problem bebrɛ okay wonu grow from agedro no abebuo sisi ama bibia ay fine na nkosua 300 no se de meka eno na wo bɛbɔ ho ban se de bɛyɛ abosome bia wo bɛhu abosome anim nti bosome ne so no wa mu nsa na wo se bibi si wo yare wo wo se mekɔ hwɛ grow from agedro no na menom se de bɛyɛ bibia bɛ fine na die na di saa yare we ba yakopɔn bɔ wo ba no wa ma hormones ron komiensa titiru pa estrogen na be hu wo ba no wa no so atese estrogen ni wo ba mu a no wa se be ma no so atese ti be bia estrogen level no e wo se e kama progesterone follicle stimulating hormone sa hormones na de bebo atokusua na de bia fa menses na woni be ma hia na sperm ne koka kusua no na ayeba enti kusua na anto anya de e ba de beba ti me bia no go from agedro no se de be bebo asisi dipadua no ama dipadua no aye fine na sa hormones ye odi ama we aye electricity no ti be high e ti be ba low so atase low current sanity e ti wo fridge now electricity no ko high motor di ti be sei ko low a ti be sei sa na estrogen ni progesterone atie eno ti sa anya normal e friend imbalance hormone okay ma hormones enkoyie enti yesa edo how bebre ebrew na doctor fo aye hwehwemu ahu se seyi ema edusi ho a emu nsia e wo menstrual challenges insabo mu haw na sa ema nsia ba akonya de obenya ba kula okosoro ba fom kula ba okay sare tie enye nyankopon na ye wabro e wo ankasa so atase se de ye wo hai onya asem no amfa ma lawyer betu ya ko prison so atase enye lawyer na aye enye judge na aye wo ne wan kan asem yie tu nya problem a so wo hwe se de be ya bia be solve enu tira be kasa bosume ba ko bosume mienu wo anhu sa eyare ko hwe grow farm agedro no sa emansi doctor fo akire se ba ko benya fibroid ba beto ba yem en kre ema bebre wo ha fibroid wo mu yem efisa nya ya yeso ko hospital ansa no doctor akire ne se wanya fibroid efisa estrogen level ko so bebre anya normal ti be bia so grow farm agedro no se de be ya bia be fine sa emansi doctor fo akire se ba ko benya miscarriages obenyem na sei no anyem na sei ni e de hye nananum adum ni adan mesrew ne abrewa bia na eri oba eye wa wishi wa o menses no na ankoyi ana hormones no na ankoyi onu go fam agedro no ebua siesie ni padua no ma ni padua no eye fine sa emansi ba ko benya menstrual pain severe pain ma pain ko be sa transfer dia ma obaba nti yo busua bi wo ha free na na kopim na na kanso aso obi abu ne sa wo tenenka enne obetimi yesia no kwan fa go fam agedro no ne sia no kwan efise enya busua yare asase we so na ma ba fa etimi ye hereditary sa sadete menstrual pains yeah same maami wo bi betimi aba me so mesome ba betimi enya hormonal issue genetic betimi aba so sadete sɛdeɛ obi papa yɛ kronfo so ate obi papa ɛwiensa so ate na wo hua papa wo so ba dum sɛ de bi ate sɛ obi so papa yɛ lawyer we training ba na mo so yɛ lawyer sadete enti betimi yɛ genetic lawyer na de enwie na ya bo di ntu tinu go for bagedro no sɛ de bɛ bo ama bibia ɛyɛ fine oba bi wo so a onu tam obubu ne nsa okay premenopausal symptoms na start onu tam obubu ne nsa ba nam sɛ ne hormones ne kɔfom nti na wa start react okay a refie kasa tenten so atase ni nyina betumi aba to nu go for magedro no ebo siesie ni padua no e ma ni padua no e fine okay yen fa number no tudwa ni yen kire o menstrual disorders no emu ahodo 0244 59 65 32 0244 59 65 32 menstrual disorders ne emu ahodo bebre da mboba kakra bi so ena memre nti oba bi wo ho a ne bosume ne so a aduane aduane wontimi ni bi nanum ato ntofin kwa no mudi eno nti a doctor for to ni diri ice cream period ntofin kwa no bedi sa ma no munta anye kese me bia no ma ye fiafia fiti oni di eno anya necessary vitamins na what media produce ne hormones no onu go from agedro no eboa esisi ni padua no e ma ni padua no fine premenstrual syndrome e ka pra before aka na wotwe enenum ama ne nyame na sese no o mu ne ade o mu ye calendar ti sa bia aka kakra bia ma bosome na so no o mu ne be kire se akoma e bosome ya so so atase okay num go from agedro se de be boa ama bibia aye fine
adan obi de ba wonte na o de wo ba gi so oboda wo yare go from agedro no se de be ya bibia be fine aminoria ana eminoria oba bi wo ha emfie du no mu ne nsa emfie num no mu ne nsa 5 years 10 years ye bie lines amafo beka ya de ha o bebiri ono so a wonyem onu go from agedro na ba bedru efiri bosome mienu kodo bosome miensa wa mu sa aye yare if you go from agedro no nanom se de be ya bibia be fine oligominoregia ono de ne de eba ko ba ko penu awie one day nya one day ko eso ba ko no awie metroregia on de bosome ne so on de frame tot eba 2 days na ko emu a 3 days na aba emu a 1 week obi ye de 1 week obi de 2 weeks yare yes ade nyankopon hye no bosome ne so na wotwe ne wanya kura nya nan nanum emu ja so eba we say friends enwo so eni efe kama na yese nsuo no eni kwa se tuntum anase wo yesa na ayare okay go from agedro no se de be ye beboa ama bibia ye fine dysmenorrhea painful menstruation when the word mama want to be mba fish wash dem na kokomo popo ofefe num go from agedro no eyi ba so eyi clot ya de ko betime pie num go from agedro no beboa ama bibia ye fine menorrhagia ono de ne bosome ne so a emba eba so a intwa ese bokro be stick pipe no ada beba no so adaju na eba to afa de wo de ade si wo eba na abuso intwa oba bi wa yi se de ne ko hospital ko woni panie ansa na etwa obi okra yi se de moja si ne so yes a obehwere ne nkwa num go from agedro na efise yare se de be beboa ama bibia ye fine endometriosis anu ye fe na nidane no okay wa wo de ne ho ate nti wo your message na sign na chi adane na chi ko gutus num tutu kosua etomu na asai na se wo de awo adi awo no onye bi onum go from agedro no ebeboa sisi nipadua no ama nipadua no aye fine okay sa na yo ba ye ba yitufo so you obi a use contraceptives e de bo ho ban ya ko doctor midwife for no one say we na ni omoja befa enu ni be ho a ma ye allergic to sperm wa wie no wo de be mada sperm ne toma emma na say nipadua ne say sperm no so ata say ene bi so ye barrier to wan hwe yi a obenya problem timfa wo pe enonom ko doctor ma doctor nche say we na ni omoja befa wo obi a wo sa problem no a no go from agedro no se de be beboa ama bibia ye fine emergency yenye number ne che obi a benya adro okay 0244 59 65 32 0244 59 65 32 baby eto adro bia santigreen ha say pharmacy herba over the counters yen akasa so wakasa na mo eto adro no wuhia kana no atobi na emo se wo nkranman ne mpatamu amsere ko kan shi drugland kiswa herba tinate na naboache angel repass na router obenya grow farm agedro ni bi ato asamafo ekus pharmacy house of drug na widama obenya bi amasama na heba post office no opposite obenya bi wonsa wo na naboache obenya grow farm agedro no ko for area Gaussian pharmacy obenya grow farm agedro ni bi ato enkoko hillside ana anti Akoma obenya grow farm agedro ni bi ato tatima abibidro depot grow farm ho takwani pristia was abibidro fie obenya grow farm bogoso unique heba obenya grow farm agedro ni bi ato takrade AMNsa ananim die grow farm ho sana wo elibwa odalo obenya grow farm agedro no kepos bo chansa na pena grow farm ho wo mankasiwa nso obenya bi bia associate station ebi ho winiba bisarade heba grow farm ho sana wo wa obroni ana 1000 pharmacy wo tamala obenya bi o PK Gwambila nunum grow farm agedro no fasisi onipadua no oba mesre o message no na duro eni grow farm onu grow farm agedro no a ebeboa ama onipadua no aye kama eno nti na so wo ho na onsa no na yo titriti ya no grow farm agedro no onsa eno na yo titriti waposo ya wo na ba bia ya onu grow farm agedro no bia ye fine wo yo ba ana be ma no watinka atia ira hwe grow farm agedro no ifise atinka e ya de ede wo yo ba ana be ma no ama watinka adwane a e ya de ede ai friend atinka e kwa heaven no enya de abekobi e wasa wotede ba bia so wotede be ma so wotede ifise atinka ede no grow farm agedro no if you say grow fine makes you grow fine.
Doctor Eda wase papa na menka wo so ho abusiafo ya ne digital herbal penny for grow fine omo na de be adwaman so ye ne omo na akɔhwe apomuden ho nsɛm a ya bai na yatena sibiem ɛwɔ ɛyɛ Akoma 87.9 FM so dwumadi a woni guso a wo hwei ne de waso guso a wotie yi ɛyɛ Akoma mu nsɛm ye ka no de onim na ɛna wie ye twetwe nkɔmɔ no a ɛyɛ akoda anase enkoda mienu obi ama amenko omo papa no afrim papa no afrim wo no kyerɛ sɛ aye bibia wo ho ensam ne do so dodo maami awu agya ne se onfa papa na agapade emma nkora no so emre mu no saa na tie anase etesen empo ye ba no aniso a enye emre mu nso a eno so so me beka ne sei minim se wuti fie no wan kasa wo de wadwen ne wonim die ene wusua hunu kakra no wo de agyaji asam no awie wa ka ne tra awie wo de atuyu ne de hu ne se ai na so papa agapade mo agapade na sa ne be agapade ne dia on na wo agya no wa ngo papa no anko wa anya agapade obi e ka ne de why die ne papa no why die ene papa no why na e ka no kore why die ne mra no etaya kire ye kɔ mranimfo ne ho ye de se awubese ya no ye tia ne ye ka ne sa ye kɔ mranim ye se PNDC law 111 esesen lawyer atnase ye kɔ lawyer nchen ne yakɔhwemu e de aba lawyer akɔ aba ma hanso ye nua so ho ye de Yesu adom me da se so de so ho aye fei na wo gina na aso yi na wa fa wo hu lawyer whatever ma what ya nsem akɔ ye nyina wate ya baby one be ma ne wo baako ata so de na chiba tawia ene be ma no so wo baako na de chiba na frim ata na di tawia ade ti wono na ahwa akra na ma na nya 16 years we so ba na nya 20 omo so omo kunu be wuo no ana so wote aso ye japade wo si dan 6 bedroom wo kote ha be ma ne ma me say on fa mo ne efa mo china oni nkura no enni japade mu nchemu bia ye kwa ba doctor yo abusia fo yankwa homa ne so na adansefo omunim se be ma jobi on aha wo ye japade na omunim mu no yenya bi wa homa no so yenkwa ne monkomo emra. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Afternoon, madam. Me pa cha te say na me ado na go yanko pa do me ho ye pa me pa cha ho na me ne ka say we Boateng kwache Boateng okay me pa cha wonim jobi di wonim da me pa cha wonim no na wonim ne kwan be so we go mante di isiasa na ebi agboche ti fa ejadan fun ko ti da ti ni ni akola okay na bla bo mi se de mi di ni be pa okay enti wonim ya baby mi da di ba ya baby no le jobi di en ya baby jobi okay one ne wo okay one the first efijasa sokore no ya baby efijasa sokore o bi fi ya kwankwan ya ayo na wonim sa one ne wo one ne wo okay ya ba no wo okay ya ne wo baba ma friend aha den na wonim fa ya baby ne jobi empenachi ana so ba wa mu ade akora ne baaye wonim sa one ne tena mfie be sen ejapade bi ba mu ene e ma ye hu aha ye tell say awale ne de empenachi ye bi tin da ya na ye se da mu no fo se le ni sa ana bi fa ni ni du be dia go kakala ni dia go ko bi ani tu bi ani empenachi kakala dia go ko tu ko ndi sometimes ba na ya bi bi na se ye mo ba o so wa no le won na ta ko la se ndi ko ya bi ya no so no no flat ndi mo wa ni se a ke ni se ho ya bi bi ana bi ga na ma ka na ya mi ta tu ko bo no ni se ni ya mi ta tu ko bi ya mi ko bi ya bi so sa se no ba okay na ma ka na ya bi bi also okay you talk about me so that's what I mean player so how go to get me and tell something like that
Me ba cha why mama na nempene so no hwan ya ya mama oh okay yo I'm planning to find a mako ana mi na interest in video na ga ko ya ga ko say ari na wa ba le tu kan ko na me na ya ni si ka ron ke na na ni ga so ni na ni tetse ni ya tete ya sa ni mako ya ba ka ya na ni si ka so dia ya ni ja da no to mo ba ni ka ba ni wa ni ya ba yo ni ba no kuti okay ni ya no ada mulai ni ya mun kan da fora mulai ni ya ni dia ko ni na approach bi timba no support no era mi kan su ya o dia ni ke si tu si da o so ni ko approach ni tu si da ya bi ko so ya ko ni ka dia ele ni miska ka kan ban ni ta ni okay si bank ba ku kan so ga mga ma ka mo ko do ku ku iskabra kan ba no so we dia na ma ba ku ga na no ko we to find you timba na se ya we di ni ano ya din kan ni ma ko ka bo ku ra de bu to ye ka bo we dia so le di na ko ana bu ku fa na ko to find you ike man ya na mi ya ni na ni na fo ka kala o man ten so the media no do one speak you don't see about any case ke bia ma ya ni si ya me ya ni no fo na na ni be so no ba du okay me pa che bre ni tie hwe ni say e dan e mo dan kra say e dan ka be ni ya ndi ni 6 rooms six no six no 5 ni e 5 ni see go okay ana ba ko de kan won ana na papa no ba no fred ni etimi papa bay na mi ka papa no wi papa ke na kan so okay no nya ntini ba ona na yo to ni kan etimi no friends ka da na die ono ka ti na so bi go ni die e da ma so bi ko na obi bi na ko ga ni ka da wi bi ni ya mo mo dia se mo ja ma fred bi da na kwa ni ni na kwa no ne ba fred bi ya nti wo tla so bo bo we de bo dan so na o ti ayi bi ama kura no no ma me die e ma me o ti bi wa ni fu ba ta fa ti ni ke ma te wase e bu so ya duma na ibu ga bi ni na ho kire ba e ana su ko ju no da e plot da fa ma ni plot ni ya yi amada na plot ni okay Mr. Boateng Wadaroma enye se mi twa so ebre ni nti ya nya ne sa emwa ye wo ye dance ni wo mu wo kura na wo sha ase si dan no 6 rooms ebu a ma wo so wo ka kire wo se edan ne de daachi bi oni won ma ne ba Fred de ya anu ko papa okay na woni mabaya bi so e fre ne tawia ba tawia ni ala so no film tawia no tawia no ni de de wo ba ka bai biabo bi ba mu wo sa o wo akra no yesen ka go tu etu akware bi okay ansa na woni madam fu ta so wali be ma o ba fu etu mu ko ho e ko fere ne o ba nso e bi am ko ho bi ba tia wali ni e mu ko fere so ma to akra ni bi a e na de mo pe tra ma ya ko ba ama mi do ma mi bi na mi ko ho e ni ye so na bi wo so fu bi ho e na do okay oni na ko sire e la onu ko nke ni to kaka ma ja ba ni ma ite ya ma ni president kala me pa cho sa akoda no a tawia ba no jobi jitu mu se ne ba ne ba no wo jitu na e ba ne se na wo ka se efie ndio ya se ne ba Fred dia abaya ne dia won ka ho ana atakra de le problem o enti problem o ju apart se ne ba na wo de na ba asasi so on de o ma na japade ni bi ale ko o ma no se ti je de fan se ni ya wu ni se mo na ni se ni ya se di na ma na japade ni ai se ni se ti ba ya no ti de mo mi ni ya wa se o ma mi ya wa se ni ba no na ase o ya na o ka se ndi a o se bi ma bi wa o ya japade a o ti ndi ba ba ko bi ye de to so ni ko ma bi bi ba ta ta se okay me pa che de ti o
eti aba na de ko te bi ani se de yire no go ba no oni to ya le try no mo yi na te bi abona be bu na ma da fu ni ti bo de ni wusa no ma da fu ni so se be ti bo ni bi ko akwa yi be se ejapade a wa yi ni ba so ta te okay eti wo yi fu ni mo dai o se be ni wusa no okay te ni ti se india bon ti ma fu ni se oni ni se ba ma ti se o ma ko e ejapade ko na ibi ana o so de aku okay okay ya beda wase de ye peti a na waka e de amaye no wa me yahu se akwada no a tawia ne jobi wo ye no ye jobi ba a wajitu mu san so wa me yahu se ya baby so ene jobi e wa ba mu e fe ne se Fred fine ejapade no ye dan 6 bedroom ene o si na what say ma me ne so wa mankra no what ni ma ti so mo ba sa ti dan no ni mo ba to ni o se you feel because on the set that I am. Ma wo me free. Wo ma wo wo de ina no bi asika ni dan ni. E ti zanka wo ba dan na kwa na nka kwa na ka wo bi. Wo wo ne dan no dia. O na papa dia. E bi afra dia ba dan no. Wo ni ska da ba yen ti ye. Ni ye dia ma wo ni nya. Okay. Ma ba do ka se. Mate wa se wo ni pa kra da person wo no. E dan ni bi. Ai. Dia o se dia ni dia na. Ko ba bo no wo so mo tsere no man kwa no. Mo mo so bi pese na ni ra ni right. En dia se ko yi ba. Okay, papers no wa ho ana. Aba bi be ni mo. Okay. Yate yo. Yete, na mo temu. Aha. Me ma anya plan. Na ma na ko plan. Aha. Ya na din tiri, aye plan bu ku fa na ma no. Oh, okay. Me ma ko ni mo boka. Okay. Ni ansa na obo na mu sa maka. Ma mi hu wa yan so sai plan na lu kisi. Aha. Ayo ko gumati. Na ensemble so be ti ma police ma akasa offer. We dia studio ha say obeba. Na ye do wadi nkomo pa na. Ai. You are material. My phone. Yes. I don't know my TV so. I'm not material. I don't know ma. Ah, what is that? Mate, ya da se papa you be free wachire why? Mate. Okay. Abusiafo friend ne kasa ye wura bi friend se boache. Na Jobi, the yanko brebo, ye say ba kunie. I wone no ara na ekoba nti wonim sem mu pa ene se wono so abeka de wonim efa ensem no ehun ti e ba lawyer ho na ebusa ne se emra no esesen lawyer akwa ba biem okay wadaro ma yen hwe ensem yi watietie mu bia na se de woto wa na wutie ensem no awubo otinko no de watie akodu no se na emra ne ka first of all meka say minim de nti o ma twen 13 years or so I feel na mostly 2-1 more the last time na ni din come about Wales I indicated say obi wu a ne japade enye say owu ya na we akotam na say ni say ye dey free bibi say also court na ko je say owu ya wanye we ko je letters of administration now they call administer and as we dey ko share say be charge japade no say omutu sa na mo na nka say mo yeso atwa dada fi say to me bia ni ho say ma me bia na say ne ba ewunti wata me japade dey aboso enka netes na na yesa 1985 ena ye pass the Interstate Succession Act PNDC law 111 and one all redeem memorandum of the law na e ka say san emanema we say bi obi wu a na ebusuafa kutu na fifie afi de japade na akodi ofasi bi nchen ne emma na e wo se nke ye hwe omo no omo na omo ho che omo no ti e pass the law no it take most of the power edema the and as most of the interest in the estates no edema spouse bema or bao any enkra no ti e hwe omo no ye hwe omo ye wi a na se oye maami ana papa bia and ena na eja I think that's a better way ena na eja ana se abusua bi kra na kakra bi e wo no ye dia mawo nye se bia oba ewunti watam ni fia na se obe una awo there bi yenye ne sakra una wudi na ade yenye ne sakra de odi ade anso ni say sa David you have to start from somewhere with the start somewhere no ye say obe court akwa say oni pako ya wawi saying na minim no see ACTM me this is the relationship I want o judge apade anti court ma me to me na me fa nkoye sa na me for you ma be say ma me ya on the onene wo ya say she has a solid claim
and I said a banocracy saying, but 13 years ago, Nanka Mammy no, a bit Marco court. Akoko say, oh, Pacho, me, Bema, and any woo, woo, me, but me, any woba. In see court in Shena Yenchen and Japan, and I'm a bano, dear, was a unyano, ne said to Mika, and I a twasso. Omuka, omuka, I fear Bakuna, omusi. Name se Beman so worry, and now ne a mammy no honey has it. The Atiana say, we're not yet, or bow, you can and it's nigh. I don't know sister no one and one day. And I raise sister ne buy, or also one and one day. Third one no yen one day now. Unfortunately, third one no. Oh, I promise you. Oh, to one of the case closed. Well, rather unfortunate. But the points I was just trying to make the points in the same. So Obi wu not say the Japan dear. Say me fear ba kopia. E ye na ire ne madia. E fie ne ni me wum nyina. Ye nko gina ba bi nka say na me na me wo me na me ba no debi. It says the law is conclusive as to it takes possession of that property. Because I 90 as any crime. I am me back akra. What's a Danny back? Why back say single room say? No, a fear back. Oh, say nipa no. Said dan do room say 100 ne wo. Na ye dan back we see wa. One single property and I say house ah. Okay. Ne yire ene ne ma. And I say ne yire so ni ma and I say ne ma so ni yire. Omo na ye omo dia. Ye chiche sa dan no. Ye the ma spouse and or children. So that me who say protect you. If you say bia o kwa ko chemu wo di obi fufuro ba betina wa mena ba be ha. Enkra ne ne man. We don't do that. Enti onipa ko na makofa dan bia ko si baby say we wa ma we bi no e na on e kire say we ma we mi no oni sa to mi no. Oni sa to mi ni so be yes an. Enti minim service minim di omo da so kasa be sa na ka we enye sika sem na ye bibi aka wo court straight. More case. More fine case. So I think you mentioned the PND law 111. It is one of the most liberal acts we have in the country. And for the military regime no say but ye omoboni nyina to nchen ya mraba kom de chair ye pa aboa ye nyina ye PND law 111. It's I know a shas if you is actually the second provision or so in the act say if you near ba kopia yen stra be bi nka say we qualify dan mi no anka say owo yire owo ma owo yire ne ma omfa na if you no ti enu kra no enu na ye wi a de aka wa akire no afi ne ye be chichim enti me pacho say ye fa no percentage wise ye percentage say na ekoyere ne ma ho and a percentage say na ekọ ebusua no. Okay, the acts now we use right now media you use fractions. And they are trying to amend it now more the percentages number. But you use fractions. But say na me see kano ye sha see o baby ansana yaba be che dia kano efie any efie ba ko any munye me nyina enye fie ni nko a munye me wo mu nyina empo private car cross fie ni ma e ka ho say ye de ma ne yire ene ne ma anase ne well say me ma ne tell yes no dey ai ne yire ne ma na ne yire ana ne ma e ho na esi nti ye de chen ye de enu ma mu wi a de aka ne fe no residuary ti de be ka chire bia na ho na ye chichem into fractions no say oh oja manko a e ma no be take it 3/4 of all the estates na de aka no achimama ne sene ne parents family ewo yo dia no bedem no enti in this case me pacho kafra in this case na wan ware no na omo ma we back no if you number ende you say 6 rooms. Yes, the law recognizes children or a child and fa ho ni ba bi okwi ba Ghana ye mremu no ye ni Accra illegitimate child me who say me sin kanu obi wa me one na aware and I say oh okay papa bi on ma oni obi aware no ne na wo e no akọ bi on chain e bo safo ni be say we dey anya na yire na one there be a child is a child and for who where see a wale ne ma ya wale ne ma it doesn't in fact the PND so 111 no because na em say omo hu sa na e bit ma ye nti no o ma fa age kwa anhye ho nti se wo papa no no ana se wo maame no na emfa ho se we di 40 years kwa wo chefa wo ne japade ni. Wow. Unlike the Wills Act now, you must, if you are above 18 then it might be a little problematic. No? Under the PND law 111 there is no age limitation, there is no wedlock requirement. So only need to one more worry
and I say mo worry na mo jaye and I say okwo twem pina bi na akra free mo ba ya eya akra oye obanko ade he is entitled into omumienu ya we ba no they are entitled to the house in question. Ankra no be fa. Yes. Obusuani bi antimi ma ho. Oh, in fact, so we Japadie fufu bi kra, we Japadie fufu bi wo ha. Enu na ebusuafo no chefa bi wo mu. Eno kran be say nya chefa wo. Exactly. Be fie ne de ye kran mi enu dia. Say if there is on if you about. In fact, if you need enu kra, law ne say your man kra ni choose di omo pe. Ah yo. Your man kra ni choose di omo nti e bia we si ba ko atasman, we si ba ko kutei, we si ba ko ejoso. Course na make say de na mo pe ansa. Ah. Ti mu yi anu wi a ansa na de aka ne abechiche. Okay. Asa ama mu bi. Our account because we must protect the spouse and the children. Sure. Oh, to be to me in a year mbo abra and that's one ma na owu a obi fi baby obi a one baby about the time ni na. What you say kra na ne nka. Oh sir. Aha, so and see that is the PND solo 111. That say maame ne de onu kra de baby kra. Oh, the maame no share of the estates no will be after say ye dan na man kra na wi na se fufuru bi aka me ti so ka se koko obi a de ben de be enu mu bi and obe won chefa but it is sexual now what abortion dey on camera. In fact she is committing an illegality to the extent say obi wu a ye force enko fe Japadie no you must get the power from the court. Sure. Either letters of administration or a probate. Okay. And sana wako fe Japadie na kwa court name abeyesi adana last time me unya ba Auntie B di nkomo no si obi wu ye ko fa ne entoma be si na we ko fa se ye ne sa wako jitu ni kata na wi a e be ma akwan ama na cheche se ne because emra na cheche se ne si cheche aha it is a wo fa emra ne ho ko cha e bia na se ne emra ne si kasa ye nche wan ko ye ne sa and then that will be a problem. Aha it sa na wo say tie omo se omo aboma na pese obeti ase they have to take the necessary legal steps na to protect say omoma no ene omoma no so interested wo omo papa Japadie mu nti na se busa ya de ho no. Okay lawyer ya da se papa nyame nhira wo say ye to nsa frɛ waba na oba kyerɛkyerɛ mu ti case we de ye de ama wo ye de case na ma lawyer ya sit na se ansa ye ba ti case we de me di kan aka ne sesi ya de ama wo ye de ama wo sabi ensem bi wo ho no ma ya ne mo ya ti ye de ama wo ebusiafo ye ba na ye ne lawyer besa atoa so ne na wie ne kra na emprempre ya de ye ne ayi Congo ointment mpanyefo kodi nkomo enku papa no abadwama so ene ebo omanfo ewo skin rashes ene de aye wo bia ni padua na ni bia no nya bi srasra so a ebekọ ti yenko ye ne omo endi nkomo embrasesia ye de Congo ointment aba na Congo ointment amanfo aja tumu pa me yusu na da bia me ka say eya na emema no nim sister bi di nkomo wadu wase akosua eya wo ka mema ne de ka ho de bia ma ne na yakosua kuma mu nye memme bi dum ntɔhwe ampan wo enti se wo ye bema na wo ntɔhwe wo boss no pampan wo ho a oti Congo ointment ni bia na wo de afsasra ho kama na ho atimi atwa yopo e de ama Congo ointment ye ma honimani yade nyina honimani sansan ekro twifare ko de se mampele yesi agisa wa amfansra owidie be ye kama agisa wa amfansra sansan bi agu be ko agisa wa amfansra kro bi agu widie mu bi ya da e be da ho se pefe the amount e try and test it adansi afri Congo ointment ho ba no enya asem ketwa baby a menua obadwo wo bia metia no se akosua aburochirefo frami o se wa supply no fatom framem na wo mo enfre no munya baby a Congo ni bi wo na wo mo nkonkoto na ye de tom framem kakra no ye homete aburochirefo na taama obi obeto bia so no ekodura no watwa no de akyerew ekodura no watwa no de akyerew afi ho adansidie no so no aye bebrebe obi se me de na ye infections manam kekame manam ye mehene manam ye pe hon man nso firi ho ba me de Congo ointment kwahye ho no ma adwumi se fom de ye mehene ori ya mekekame o ekọ eti me gira we so aka kire wo ba bia wanam ye wo hene anasa wanam keka wo enfan white infections na mo ani gu ahodo ye bacterial infections e fungal infections na ahodo bebre e bia wo de ananya white ntina wako antimi nko white ko nya den. Okay. Gonorrhea ko den. Syphilis ko den pa.
Won say me papa asoso. Obo say eya ope. Wase ho no ahoka ope ugira kroma na aka na atwi ho. Wo ntimi nti because baby a ugira ne nye. Mark time. Ti wo ka wo nan na de twi ho, na wo de twi ho, na wo de twi ho. Syphilis asan krofo bebre ni. Syphilis aman krofo abodam. Syphilis abubu krofo agudem. Enano a moko adum no. Doctor bi be kasai. O se me bi syphilis run 30 years. Ebubu ni gudem no mu hu adekro. Why disable or them or mu hu adekro. Ye kan say ye na nkwafo be ka say ye boa wo. Ye say prevention is better than cure. And na wo mam woni me wura wansa. And it's the Congo ointment aba nti wo yo ba. Wo dware wi ano pa tibisho. Anumre wo dware wi a tibisho. Mani siesie na ye oba si maprekope. Da bia me ka say so fu bi preachi wa asore de mo so be hu oba bi na nanim ti se kwakuo. Na so na ba me bie ka do ama no. Wo be hu oba bi na nanim ti se kwakuo. Eso ka wo da mu. Hwe so fu di asem na wo ken. Wonim dia de na ekode ne ba. Oba na siesie ne hu ye nya nanim na ba ma ne hwe o. De ba ma ne da ho anadwo no. Na be ma na we ene na wo fa ni taste eti sa wo ba na siesie ni hu ye ni de ono no me ka say nanim tese de ade a efe bia ye hu bi kura da renre no ono ye me ka do ma no eno a ye di preach ni ene de hefa eti me nua ba mesro ye me ka ma ne ye we uti e be bo a wo yo ba ma wakosuo kuma ni mu hiam ye redia no ye kala de bia me ka me say wo redia no ni wanim wo kala se bia ye chocolate so bia wo ye dark se bia wo ye kokobe ma be ma na be frew na so de wo wura dem na okobie so na de nya mes na wada be ko eti konko ointment mo ye fa mo ye ho bai because a man infection say prayer say ye mana wa mo ewo senior high school from 1 na ekọ me de e be ko eti ne niam me paki nyina da bia paki am de kongo mienu egu me ko be seti anam de mienu ko me ko be seti bia am de mienu ko kopem say obebe fie because e ho na ye fa infections ahodo nyina e free ye nyina ye wusu washroom ba ko ejanan bia ye ko ba bi ba ko so e ma ye be wienu anam nyina kekaya na bi di ko university e bi di ko training colleges e bi di ko hehe na fe e fore ye sa na bia be nyina be wura ye abese ye kosu kumeni da bia me kasa ye na natural info mo na ya se ya ade se di kongo aba kongo no nyusu bia ene ye kan obi a wo yusu bibiara TV presenters radio presenters o ma yusu no wo mo di adanse ne ko medru ba bi ga kra ya na kongo no ebi wo me ho kra ya na enso just Friday ya na me ma me ba kwa me ne wo adwu o se akosua me ko to dwa ho me ba na me toguso na me yi ba ko pa na se me ba ya na ekura me am de kire no e de man so on fansra so o de sra so no ba odisra so awia afa awia no sore ya nan de gogura ne kotodwe no wo se de gogura na ne yema hye no wo tie wo de gogura wo ye be 3 times afa wo movie ne nan no eko eti kongo ointment de mesre wo beta bia so nya bi nsi ne fie because killed akre eni aduro akre ni aduro eti sa ade a ehye ade ye hot oba na sa wankasa no ehwe gu so no so wati bi na ade asra so ebo wa be 5 minutes na anu adu say from woni akre bia ni asem bia kokoka your number ni 0249 0249 01 71 01 0249 01 71 0204 61 bomodi ana problem bia wo wanam bia freyen afa wasranku ama na nso ben abawanim wasranku ama you stretch marks wadro eye kongo ointment ano nya hye ya ni cream ti ne de ya namu no obu on ma wasranku nanim nyina ye na nso ben ade nanim ne honam na ye stretch marks opumpuni na bia me kasa me kam age wo ba bia obi enu a wogidi use natural products we are young then bia wo nyini da we use natural product wo nyini da mesramo say wo use nku bi ne wani say ya ensan ko cosmetic shop say o ma serum anasa o ma oil ana o ma nku samna wo ko say wo kura say pota beto kongo ointment ni bi na fasrasra enhwane na nso be na wo wanim no stretch marks no enclose no na we de no emfa ne level kama ba bia be ko bia wo memu no ebi e ho wudru ba bi na obusa yesi ebi ne ho no ma eti na de numbers ne to from no fra was 0249 01 71 and 0204 61 medase papa yene natural company limited wo mo ekofa Congo ointment ebe adwaman so no enku papa no
anase wonsa no etwetwe wo ya wo se ananse enye police na achew oba ubu nsa na entumi mmayi a anase wo de busumi ne nkɔ na wie na wo de no aba baako 10 times am show yare ebetimi e de fibroid yare no e de aba wo so enti pegrofa enupa ni bi enom ena se wuntimi susu embu nsa ya wokɔ omo aso ya omo ebeboa wo wanumu ato dani da nyina ade se wokɔ kamakomu a anase ade se wokɔ twabi ansa na watimi edididi a wuti anye ya obeda ne nsadweam enti pegrofa enupa ni bi enom mese wo hwan unyini besi ne wo se hwan na akosere de e de ahya atade dabida enti sensansa anase niema bi agugu honam no ani prekese de a pegofa nupa bi enom obesa wo kala no anase wo ye nome na wo hyedwa se de ma hye kotokura bedwa e wo mekokoso no de a ene pegofa nupa ni bi enom kumasi akejetia misi heba ebi wo honom apidank heba ebi wo honom na oboase so smart heba fregofa 4 e wo 0244 596532 0244 596532 agbozo herbal clinic sa men kan cho se typhoid yare no bra omo aso eye Johnson na entumi mba yie no se e prostate a se de ne kase etie bia oba omo beboa no mama wonuro ama ase ahyekra me se namu sayare e ade bia eni wu ankasa okwa ade cha ye mfra obiem wo fe pa nanso ase on enye bema no tanye ya onka nkyerɛw mese kɔ agbozo herbal clinic for asoye na omumfa ha makwa so na omuntu sa ade na ase kra emma premature ejaculation eniwu utanye ya adwuma no se mene ne de bia me de me yere de me fa no fa me sesai odi ni hyecha na se oye ndai bema de ewo se wo mmomode eyire ho wompam acha 9 months ni ato badi se sa ne ma nyina ntumi ma wa ne ya adwuma hunu te mesraw kofi papa no adoso wo pemi wura anase dase bra what is kai oba nwa de so odi ni die ma wo odi ni die ma wa wia na wontimi fa ni die ma no wo anajo a omu enti ko agozo herbal clinic na omumfa enupa ibi emma wo kuma se omo de champs old insurance junction ubetumi afrom 0553 417752 akra so omo kwashiman ubetumi afrom 0241 750282 0241 750282 mindset travel and talk consult say pesca broma so yom do betu kwan so pese okosua de anase okopesika e de aba omemu aba be ye adwuma anase woni wakanchema bi wo na pese mko holidays a oba mindset travel and talk consult omo ebeboa omo se Japan, Korea, France, Holland, abenhyehyehye German any UK so eka ho so pese oye website bra omo asoye insurance bia omo betumi aboa affidavit na ni gazette sensem nyina oba omo asoye ya omo betumi aboa kumase a omo ban airport runabout on ben police station no anasa obetumi from 0508 368975 0508 368975 anasa 0302 908398 0302 908398 era wewe pacho asa pacho yemfa course kakra okay abusiafo yemfa mo course no na yenkɔ yanim number no na the screen so no na 0543 Mesra mo ame 0243 0243 11 4497 okay 0243 114497 okay abusiafo ma mo hwe TV no mo fa numbers no na enche ye bekɔ ye free TV no so na eno no na matimi afra bamu enkomo no de modi akire wo TV ne so ahwe akosi na enche ye bie phone lines no na won so watimi afre na wabekire wa adwen se so de asew ade eye ne nananom yi eye anase enye so eso nyame ani ana 0243114497 0243114497 0243114497 0322498035 hello good afternoon. Hello, good afternoon. Good afternoon, Bacha Pomoe. Yanko Pandumo. Okay, would you be a Pacific? Maybe I'm a Pacific connection. Yes, away. The Pacho, my friend, maybe the lawyer said,
say ebi kind of say ebi aware na oba no wa asase so o asase we sit down na obema na ewu the oba ni na ewu na bema na wo ba me pa che person bi sa say wana na bema ni betumi asena wa mame wo question na obusa no wa ma ya anti ase ye ntime sro hwense bi ne ho ba bia beso ka fi ni ba ne say aware fo ma aware aha oba no wa ata na so jelo ya number tie jelo ya number ye wi anu wa friend why Martin. Aha. What the better one our friend until there. Young Comrade. Hello, good afternoon. 0243114497. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Good afternoon. Me ba cho di ni baby akasefi. Ya mi sisi koko. Me ba cho yeti o. Me ba cho menti e ho TV no so. Ene me nkasa o phone so why? Problem na ba. Ma. Remember to papa. Ado ma yede. Mu yabo abamu de man question free. We are now so about the praise apani. Prama akra no nyo mo na efa. Unize the amauba. Until something that could be managed for warranty. As I could be a man, be managed free. We will be also the praise apani. And you have a only woman. And Pranko now got you. You know, I have seen the job before. Okay. Hello, good afternoon. When to be so 0243114497. Doctor, they also say hello, good afternoon, lawyer. Sorry. Hello. Pacho, good afternoon. Pacho, didn't baby akasefi. Pacho, the Akua me kasefi Akua. Okay, yentio. Me person this say. So obi or any person say dem na fina. Okay. Okay, yo. Yeah, that's it. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Pacho, didn't baby akasefi. Oh, too bad. 0243. Hello, good afternoon. Pacho, didn't baby akasefi. Me Pacho yentio. The money all in the man anything on you. It's a fair girl. I can see it's a pedama and Colamo. Okay. Under the Okay. Yeah, that's it. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Me Pacho, didn't baby akasefi. Pacho, I'm from Cynthia. O kasefi. Because I feel I shall New York. Yentio way. Pacho, many look for 25 years. Na many matter masase. Ena we see a dime. Now I call one time. And na bad man or check on masas a dime racing. Only be man they see ye. Many be man they see the assassin and no dear. Oh, matter. Okay. You, Mate. Lawyer, be you are why? Okay. Hello. Good afternoon. Hello. Good afternoon. Afternoon. Pacho, didn't baby akasefi. Okay. Pacho, yenti way. Pacho, the Pacho, the mommy for Agaparina Makola, and the Agaparina China, the one they call Dana Mama. Okay. Okay, yeah, that's it. Hello, good afternoon. 0243114497. Hello, good afternoon. Hello. The call has been put on hold. Hey, what do you have to hold? 0322498035. Hello, good afternoon. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon. Pacho, didn't baby akasefi. From Richmond, Kazaku Fudia. Maybe I show you into you. Difficult. Number one,
papa no we negligence and now we say Colano as it be say we are off money. I don't know I'm going back to have a play Akolano. Say Akolano papa ni dia. Akolano koma mana. Sada Japan say me and coming to so. That's it. Yo, yes, yeah, that's it. Hello, good afternoon. 024311. Hello. Hello. Good afternoon. Hello, good afternoon. Maybe I told you baby akasefi. Ma to me kasefi ti. Yenti. Edio. Hello, let's call her. Good afternoon, call her. But you didn't baby akasefi. Okay, yenti. Let's say, a BCC. The other way, no, that's what we see. I just a day banana, a day that's it. If by now we need to see that we now, by now we keep time back. It's our man and it's one back. And not the penalty. It's actually, and that's my money and I'm over 18. Hello. Yes, you pa. But I'm 18 years. But I'm not there. But I'm going to be 18 years. I was not to be near the and the Hey, well, I need breaky, pa. Hello, good afternoon. Wafei. Wafei. Yeah, I think and come on, so. We have to block it. We're going to give them a contact in the town. I'm not going to say, I'm going to say, Dala, that is to America, then if you at a black mountain, the cloud, that's what I say. Now, you have the city. This is the question is there. Emano, the reason I got for the out, I don't want my water. Okay. Hello, good afternoon. Oh. 0243114497 0243114497 03224988035 03224988035 hello, good afternoon. Hello. Good afternoon. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Pacho deni baby akasefi. Yo. You can say please, that's my better can say. I don't know if you are PNGC law 111. It is a bar. Now, I'm not one. I'm not one Bemana Akua. If you don't see the cases, but you don't want. Must have a menu every. Then I will we are about to so, Pia Musia, and I said that I didn't have a man. If the man over, then we said, I'm with the man. It doesn't know the man say. Don't know, or no, mamma, or mamma. This is a man who what the nothing what everything is happening. Just want to be doing up. Wait, let me say a man for that. I didn't try. Hello, good afternoon. Laya. I'm a personal attack. I understand him. In fact, that's how Omake can say Nibia. Obiaba. Okay. Hello, good afternoon. Hello, afternoon. The bachelor didn't baby akasefi. Bachelor, I said, Doctor Nino, better now. I was on there. I ask. Oh, Cocobino. Aye. Bachelor, or see any fana. Yo, friend number no why? Okay, friend number no. Yeah, that's it. Lawyer Yamra. Okay, and semester starting from the last one, yeah, I go to blue.
the point they say it's true. The act no and appeal is law 111 no ewo ehyehyeye a ema awofo ene impo ebusua a ofiri mu kra no ye chewe japade na se ebeso a ye ma omu bi. Okay. But ni titiro pa nti ye appeal is law 111 ne say o ihukafo a na one ne te ho ansa na wu ene wo ma owo omo abra na oti ase no omo na ye wo se ye ba omo ho ban if you say ni ehu say ansa na law na eba no obia kan ho a obi wu ya obia kan ho a ebusua na di ade ne akwakotam ne ma akototo punum akoje safoa na sei sa ne ma ni nyina ti na ye de act ne bae no ana se law ne bae no se embe correct those excesses no into a true say Japanese and Msika and the fear no one house pa one or just only one house ye beko ne yere ana okunu ne ema eho de beka bia no ye wochichemu wo honom se wo oja yere ne ma ye wo se ne bisi dia ma omo ye wo se ne mesi ama na wofo ye wo se ne bisi dia ma na busuafo enko pim se beso ama obi aso se info se obi wu na we oni yere oni ma na ne maame ne papa nko of course the law nature say yema almost 3/4 of the whole estate yemfa momo na yemfa de aka so ma na busuafo ana ebusua ofrim nti enye te say I say agiama eyere ne mankwa ya hyehyɛ nse ne obi aho beton. Okay, me ba sesia. Hello, good afternoon. Good afternoon. Pacho di ni baby akasa fie. Pacho di me free, but if me free na moko beach. Aha. Ofi for imoye no. Me pacho na question e den. Me business say obi ni e ma wo na se papa ni fi mu a. Na wo japadia. Say no mo chen. Okay. Pacho. Yo, lawyer you wa no se entity. Lawyer yanko. Okay. So okay. Inti Ebianka my further clarification or ma hello. Pacho. Oh ma. Ono ne wo yi. Me pacho ma. Mo wo say. Yes sir. Okay. Okwa wo bi wan cha be kan ho na. Debi. Okay. Okay. Say obi wu na say ye yi de be ma omo first part ni free hon ma which is say be o japade bi wo ho. If I saw dying you I'm a fine example. Near the ama I know the first building and I say one of the houses the be man in man. See the akano. Ye be che ama the uja ne hoka for uja no ene ne ma ene na wofo ene na busua onipa ko na we mu film. Nti ne yere ne man between the two of them no they will probably get about half. The fractions no very specific. Okay. In the law no. So we do legal education, not legal advice. Sure. See, when we get there, when she needs to consult a lawyer, she will get the information. Okay. Maybe caller. Yes. So what's in Enka? What's in Enka? Who could Japadia ben or ye? Oh, no, Damien. A dime. And no one Japadia win him so cool wameboa. Okay. And a car. Okay. Okay. Yes. It's in such a situation. Yeah, the house, the matrimonial home, and I say fear crowd no muti. Any car now we use it for the household. No, say if you no pair, yeah, under the law, no, she's entitled to that. Any car, no, yes, okay. Because a car is part of household chattel. And see, Edia or say, oh, if you say pair and ask for the law will allow her to choose the one between she wants, two, between the two. Oh, okay. After she's taking that one. I think any about bechichemu according to the fractions now law na man it also on ma it's on no ankasa as oyere no or a certain fraction ubenya ewo japade na aka nimu ena na ma so benya a certain fraction aka wo japade nimu ena ni kunu so ma me ana ne papa so motiase a ubenya wo okay well so motiase e be ko ni kunu na busuafo ho what I say you di ade ni nuama the customary family. Okay. We say oye asantinia ne maami ebusua oye ebia ibenia ne papa ebusua. The law makes provisions for that. Into a spouse and child they are very well protected. They are very well protected. Into so two one our advice says she gets a lawyer man in the home ejuma wan. Okay. Me ba cha wanya won ti ase. Me pa cha me account so. Yes, the bank account is part of the estates of the individual. Inti the beke bia entire all of the chese bibia ye ono ankasa ne japade a o ye wa asasi so ne shares in a company
ne treasury bills, ne bank account, whatever it is. After you are taking money and every ni now fall into residue. So the residue will be shared according to the law. In fact, the fractions, it was a little problematic, and it's still a little problematic until the parliament is reviewing the act. Okay. Let's say I know percentages. And then they cast a 20%, and a bit will say, oh, this is about they cast a 3/16. How do you assess 3/16? But we are working on it. Okay. Okay. Call Pacha Fede, what you say? That's it. On Shamo so. Okay. Yo. I was your 4 years now with Sonia Jabua for Kratua Batel. Yabba Sisia. If I was there, I saw the brain, I've been here because as parents, no, and yet the piano, not fine, a share, a colano, or banner say, and health, let's find your way. Into the moon, they say a program where a opportunity, I will for any back on a bar health, because what the neighbor, you're checking, I be a problem here, baby, I actual, the mouth who find out the fast and a month or bit to your best amas how to feel free. I think say very good. Next year, my mom misses our opportunity every year be a healthy child fair costume. To next year, I must say, every next year, dear, no, driver Boamupa. Akoma FM, my idea, and Uncle Shramu baby. And I'm a song, I will find my man, free over inside a disca. Yanjis can be a free to next year, dear. Wombra. Akoma FM, and I want to be free. I'm about for check up. Anything I'm about. On radio, so Tembia radio that Akoma FM. It's true that I'm a almost all. Me now soon, ne and then a heartbeat. I'm a general well-being. First one, there my baby because now me name say me ba we were problem with nenum. Me ba me who say bisa or nti. O ma refer him out for not to say me pet time na membra. Me de ne be ko. If ya the next time I will be and try number because I very good. Come find say oh omo yo omo nam ho no hwe nyo omo a. Na come hu say bibisa e wo ho ba me ba ene de me hu say and oh ya dey eboa because e nya time. Nti we ni the once a while sacrifice ba eye eboa. Okay, Frank, me madam for be a status so na me hu ye. Aha, no posting on the status so na me hu na. Yeah, madam Seneba. Okay, maybe they na me peculiar reason ti ameba because me ba no ehunu nti na main reason. But me buy them according na bi. Aha, ma screening for me na bi. Manya so for so because na me name say foreign body bi kwa me ba na hu. Aha, but me ba how mo share no mu say foreign body. Ewo ho aha nti manya mfa so bebre afi so ba boa me. Oh, organizers me kan say nyame nhia mo because for say me na die senka no mo anka me nim say me ba na bi kwa hye ne hu. Aha, and my parents so nka me say parents say e do bi say ya obi ambra because the reason why ntikra e bi ade bi wo ba ho ni ba wo ba per screening no mo ye ni nyina mo be hu ade kwa ye no no be hu ade bi o betimi aboa no betimi bi aboa. Amotwa ye ma ye kwaji aboafo nkrato ede ebaye na peg ma memra wo ne wi na lawyer ensem ni bi ka mu a onfa nso so na yenko yeti no wani aje sa ko wani mu aye kwa yo yenko ma memfa nko Caresic Ventures for asoye omo ne de edro nwanwaso aba etu yare na edi amanfo nsema omo na ede hindi heba Zahara G, Zahara Man capsules, and a Zahara Mesha Aba, etu nyare inyina ase, ose body weakness wo honam anase nipadwani nyina ayeboho oba omo asoe ya obenya nupani bi anom sexual weakness me se eyade e ha adwene e mani meme nyina moye mreyo e wo mpamu no moba omo asoe ya mbenya nupani bi anom anase se yare bi ene honamdua no edi apinisi a hwehwe omo nupai bi enom open dudu omo so a obetumi afrom 0246 348334 0246 348334 and answer 0248 569335 0248 569335. Posa Travel and Tour Company said to Quine
kwane kwaje wa ho me travel and see ye mi fie radin e wo mu a wo sa wutumi tu kwan na kwahwe de yekoso wo amanfo nkro so na fa akotena wo hoi emma nipa ani enchada entesa ento mo se bra mo asoye say hotel reservation ticketing ana service ansem bia oba omo asoye omo betumi aboa hwehwe posa for e wo kumasia omo ben so amazi Matia Junction ena kejetia so omo ben Morocco adehyeman obetumi afrom 0205 215495 0205 215495 and that's 0504 256360 0504 256360 era Peggy medawase pa na lawyer ye ko enti afutu obi wo ho a wo de be ma atiefo ene ahwefo a ebre no ni em say ewu de e kan nipa ho den a ebeba enti say e wo say ye nyina nya ho abotre na say obi free ma yen dwen omo a obeja omo wa echi no ho nipa say ada no me ba en me kan obi free ma na say odi ne japade ho bedi djuma court ekoje nkrata wa wontina ofi en susu say na me ye na nkeye se ni nyina susu ye twemutwema ada no me kan say o di 18 na o to t-shirt kra o pe kra ya will na kire say o t-shirt no nipa say na o say ndi ma no ni nyina de nsem bebrebe ye beben ebeto but wa anyempo a emra na ma ye ho kwan say yensi ese na ebe ya ebebo bia o yere ana okunu obeka echi ene ma ebe ene maame ene papa ene abusuampo a ebia na omudan onipa koya wafimu nti ehu ti obebre so a peloya ne nka ho asem obema o afutu ehu hia okay yeda wase se wo number ndi o se lalai odeshi okay nti se maka mesi case we di yede amawo nti yenim se ubeboa ye ama ehu adansi di nso atimi aba yeda wase si yeto zafreo obai na minister opa okay Peggy right wonte ho na yenko ye we just by the way na nipa ne ti ase na de mu na ye media na de no wu ajapade de ni kwanse ye media obi frɛ wase omunim ni wuo ni hu bi omasa betena hanum na omo pre ajapade oh enu de menka ne se obi tim de yaw ye niam bi na omo nuom ho na se be ma na wu ono so awu ateka na atano onim se obedi ni nua tewie n'echi amu akoburu dua na ma akwakofa sansensem we nyina aba menye hwe sa tanko obedi ni nua n'echi sometimes on se akoma no se ba wantimi an control na obeye niam bi awie no ayde no wonu ho and they just by the way my yanko asem na nkasa so awo ka bebia wo mfie dri enka ma wona nanom embetene fie ho na wo ye wayipa yakase ye nana de ye papa wu ye wani yabro erade oye ne japade na nkasa kwa no owo hene na ntwe bodua anka ne to na wo abre wo na wo betena se mfie wo ha japade no pre de akohen odumtufo no bo no nyormo ante ana ye prinyama wanyina wo de kwahene fa me se eda bi bedro ma wo hu da wo da ye kura wo hu wan na wo hu time o da na wan na hu time o sore ye wo be hu na wani ate wo nkore no na ye fo baka se otu oni fo baby a wo ti wani na aburu sataba wanhwe saso na so wo nka se wo fa wa ewura wo hu no enkolan keten 13 solid years ma mi nka wo di hu bi enka jama ma no fa nhwe o ma enti nkolan no koye nto o ma sara ma na ana suban bi na wo sebie mu bi se wo fa be wo me ade ade eno na abrewa ne ya na papa no owo ma sa wo pre ade ama o mama ne de ya ene me ka cho sa papa no owo ma otena wiase no onye bonini owo ye ma wo mama no so nkokọ pro papa de na na ye ndi ofase de biem ene ye jasa ade ntina mraba no ye se eye wo yire ene wo ma abusua kakra ma me kakra enti se wo pe japade de ama ne mama ama de a ene omo mo kopro papa no mo de na nemra ba se wo wo so ye oba o se be mo sa nem na ebi ni ho ma me no nya sa 13 years ma me fo ko ma ya de ebi wo ko bia ko mo ma ko mo ja school o ma bo punu mo bo nya so mo fitia no mo de ba o mo se o ma bo punu no mu sa ma me npo mo ni mpo ko ahwe ade 100 years wo de japade ye de o de ye de ade
Eye den ase de nantwie ni bodua anka konfo nsem eye den ama me ubewu ma wo fa onana no mbra metene fionom no mso mani nje kakra watu nkola ya saramsa ya ba okwa menya sho se afeso krampo se be oto mo boto bakokwa e de ko hwehwe nkola na chiri kwai adan wo ba ti ase so ye adwuma obobra enso mani wu achi ni sebi wa ye ko hwini kra wa ye ko hwini enka wo babema waka onu nkoa ne babema na nka wo ma ne mabafie wa na ye den yewra ade na yaji wo wiase mesre me bia na tifie du no e ma wonya na ombekọ na obi foforo so san ma beto so makwa ya asem ebre na anie o ma nkwala no enya o mo chefa enu yese sa wo yiru nsem bebrebe a ye de ye bum lawyer estate law so ti asem okai ma me ni tra nya ye kwa sebse bedwa ye dan ye wo fie honom no onya bi eja ye dan e wo fie anya wonya bi na ma beka na ya ni mpo asem enso ko hwe man kasa after ma papa no wuye no ye chemu a kama me fu ko ma mba ni tare because omo no nyom le ye kuna ento omro omo ma na ka omo pre nta ye de yanke cha so we benya abako we benya abako ka na ka wo ka obenya bia ma bia wo mama no so anya bi ba wo yire wo nsem se ekokot na se agini nyina fi nsem ma na okọ ya na wo baaye nta ra me sema me no oda so tiase anwode wo honom maame a otimi furu steps de ne se oda so wa anwode 100 years nyankopon ne di ne yie onhwe na nananom enya ba bi pantena da se pegi nyame sharpa lawyer bone nsema ma ebusiafo ye de dwumadie no esi na mame fa happy birthday nchia we enko enfama yendofo bi happy birthday shonko enkoma Isaac apia a wo Belgium we efri eye Lydia a wo ye nurse ni wo enkrapumpuni mantemu Lydia se omawo awoda pa shonko twedi amponyankropon onhyirawo na onye wakoma so ade nyina ma onyu mfi adumu emfa nko adumu de wode won sabesom bia no erade ema no enye nhyira obi man so awowo wo se yesan musio empalo na nyame enka ho awoda a wudie yana se mfie ba ko ode aka wo mfie ho na erade nyankopon no a onfa mu nhyira yedie eni mpeja emfa endomo na meso menya medie ni mfi wei nyankopon ya adumu a on the 29th September 2024 ebesi kwasiada na jase kwasiada edi animu yi eye sofo ene ne yere Bernard Kofi Egan wone asafo maame eno mo eka bomu se nyame ya adom mo send off ene Thanksgiving service no baso wo eye St Paul Methodist Church asin atonsu anopa no nkono ne senti wosre pa se munyina mo meta na chi na send off and Thanksgiving service enye krabehwe na enhye nyamedin animonyam ti sofu egan ene ne yere si nyame ya adoma kwasiada munyina mo meta omachi mo fa odo emebo odom na omo send off no enye kamapa yeda mo ase emisam bekonti esi nyame onhira mo ebusia fa me fa sada piesie efama mi producers me producers aha ma me Nana Bila Kantanka ena face part schedule sa akode wo mo adaroma ena mo hihye dwumadie no ema me kama champion producers no eno achi streaming dem ho MCR eye Beluchi ena fe na yawo omo so adaroma no mo de enko Facebook ena fe eye Onua TV ema wo enya bi ehweye na abusuafo nyankopon ya adomo a ochini wukuei 25th dwumadie kase bi ekoso yankasa ye producer ye wofa ye papa ye nana ye boyfriend ye kunu ya de nyina Nana Bila Kantanka adom na so ne so nyankopon asi abehwe no ye bone chiame enya asem ketua nti nyame ya adom ochina awia no miensa wo ho ye hia ewo Fanti Newtown St Cyprian Anglican Church no chire ope na dwumadie no ebekoso yesi Nana Kofinti otumfo chiame panyi na wono so boda na Bila chiame nti nyame ya adom ochina o ma fa na flyer na anto so ma me nyame ya adom ochina yesra mo meja ye na ye mfa ye wofa ye nana ye papa ye kunu ya de nyina Nana Bila Kantanka Nana 1 ye fa no enkodi akonwa no na nyame ya adom na so odi akonwa ni wie dia edi na sesa enti wa abeka no wa no befom de ya nji wodwan eye nantwie aha Nana Bila picture na da so no enti yesra mo ena guso no swearing in as ochiame for otumfo chiame panyi Nana Kofi Inti date 25th September 2024 time ne yesay na de mafmani amohwema me 1 PM aha ewo eye Nana Kofi Inti
na himfie Fanti New Town near the Anglican Church etina na bi la fonyi na da so no nyame ya adom ochina yesremo kumaseman asanteman yesremo mu meja ye eye tuntum afade ne ye tuntum ene edi koja nana ada ye ohwe kana ase wati ejina wa hwe ne sei wasesa ma wo hu onya di wie di ago be fa chensei kura ti wo de munya abotere wo hu sa enti si enya wie sei kimu a ye pa mo chodi ni besesa enti di abeba abonten yesremo fa ne die ma de ne die se no ne ye fa sa di ne mfre no enya sa no ano pade a ye de beji na ntwie enya sa e fa me ko hwe ya sa ti yesremo akoma mu nsanfo ena ye hota ye pa yesremo ye papa ekodi hene enya sam ketua ti nyame ya ne se ejabo ne hene ni se kim kina de a ye mfre na bi labiem o fre na bi la wato mla ti na ntwie ena ye beji wo ye nji odwan ti nyame ya dum okina ewi adon komo meja ye na ye mfa na enkosi akonwa so ense unwuma pa bedi wachi o ewi ase de woto wonom a na wabobra pa na watwansa ne ye papa to wonom ubeje se de wo ye obi hu but ekire no obi hwe wo from afar daachi bia no ho ani monyam hye ebeba ebiniye nti ye de nyame ase ya pon ye konyame ya dum ochina ye beba midin Akua Ofosuhemaa Boateng 87.9 Kumasi meje wo so me tena mu edema me sister penny beaches fio gabranti bi bebia obi nyame enka ho ye sorry na sports team no edemo ato aso yakram